Pabram Bor Barok, Nong Tau Benem Kandel, Rao Jesus Christ Kumarwe Chu, Utrai Shuni, Yawala Pundam Simbakoi, Yawala Kana Kamaria Tesuti, Malasha Ben Hapok Pandus Datus, Lasanam Pnai Ulia Platebu, Layesh Kibia, Hakasi Kabala Mipan Kibia, Lakir Shmanem Shoshkamon Nublem Bawdan Bor Barok, Nang Tawan Madmashar Bayim Kibia. Nangai ham sim bakoi, hang balang katring bakoi, hang just lock your coit, hang just mark people, hang just me part kadom, hang just me bomb good, amen. Kapada tercingai, try the mat pala kan kuya pan ringin hey, pala kuya so pojong pau jisu, komaria bakoi kami jong le, the wine of menta shumi ganong pop, menta bra por kachingyap shumi, amen. Kublay kumaria, kapada tercingai, Utrai na mat pala kuya pan ringin hey, pala kuya so pojong pau jisu, komaria bakoi kami jong le, the wine of menta shumi ganong pop. Mentabra por kashingyap chingi amen. Ublay kumaria kudak kashingaye. Utray na matpala kakuya pan ringin hey. Malakan kuya so pochong pao jisu. Kumaria ukod kami jong lay tuway na mata chingi ginangpok. Mentabra por kashingyap chingi amen. Kau kupabra kumaram simba koy. Kumbagalong hangapamanikong kumchimandal para borshunam lajunam amen. Kami berkuchan siapa nga di mga kunjong ka, ang nutso nga bertamaya nga. Akan ngajing maya, budget mo karpang nakapantao pa berkunjungi, ikarinal ki bishop, ifadak sestar setelah kapertay, balang bakas nama kodo jung tra Yesus Kristus, itu merabor kajikut kajingkia, kajingat teli kajingat setu jengmut. Neng kalong kapkut kakitan chung me, kanwan kay ma chung me, kalong kamon chung me, ha kakalong mab neng, tuay minta chung mam chuni, kalalang suni, patuma pingi kaling kang chuni, kumbani lima kibalas ni rini, udalala ni siya chung panshoy, handray tukulay ni nakabas niyo, amen. Kublay kumaria, kabrabat na chingay tunay na matpala kung kuya pa na magigintay, malalang kuya sok po chung pao jisu, Kumaria bukod kami jong play duwalang ta chungi ng pop mentau la por chungi ap chungi amen. Play kumaria kabrab na chingay utray na matpala kung kuya pa na magigintay, malalang kuya sok po chung pao jisu. Kumaria bukod kami jong play duwalang ta chungi ng pop mentau la por chungi ap chungi amen. Play kumaria kabrab na chingay Utray na matpala kuya pa na ringkikray, palaw kuya sok po siyang pao jisu. Kumaria bukod kami siyang blay, ruwan ng tao sinidang pop, mentaw por siyap siya amen. Blay kumaria kabrab na singay, utray na matpala kuya pa na ringkikray, palaw kuya sok po siyang pao jisu. Kumaria bukod kami siyang blay, ruwan ng tao sinidang pop, mentaw por siyap siya amen. Blay kumaria kabrab na singay, utray na matpala kuya pa na ringkikray, palaw kuya sok po siyang pao jisu. Kumaria bukod kami siyang blay, ruwan ng tao sinidang pop, mentaw por siyap siya amen. Kublay kumaria kabrab na singay, utray na matpala kuya pa na ringkikray, palaw kuya sok po siyang pao jisu. Kumaria bukod kami siyang blay, ruwan ng tao sinidang pop, Mentabra por siyap siya amen. Kublay kumaria kabrab na singay, utray na matpala kuya pa na ringkikray, palaw kuya sok po siyang pao jisu. Kumaria bukod kami siyang blay, ruwan ng tao sinidang pop, mentabra por siyap siya amen. Kaburam hak pabra kumarang simbakoi, kumbaga lang ang paminikong kumjumta para por sunam rasunam amen. Kukmi bakut siya malagi mong kunjong pa, hakadulot nga bertamaya. Hakajing maya kabaar tungin berkat sipang, kajing pech Egypt. Hakan kajing maya ibu jutmu kerpang, nak bentai bapang basitom, kibatia ki yang kisem kibatia ki hospital, bat kam tam nak bentai kita bumnon lat. Banleit pasumar segi jaka bakam kerpang, ai balengba kamaria tesuti,
Bakim dai masau kan jawa dai dah pada gajing pangacistom namar maka bebarabor dan senda joki pentingan penpinsuk yang mensim gajoki. Kukpa jungi wa neng kalong koi karteng jungme kanwan kai ma jungme kalong kamon jungme ha kalong wa neng toai ngta jumbam jungi balaka singi patama ni rin kam jungi kumar ma bless ni ringi odala mi shak jum choy henry the fly ni na basni amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai pala kuya sok po jong pao jisu Kumaria kut mi jong ble dwai nam da sini ginong pop minta brak por singiap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai pala kuya sok po jong pao jisu Kumaria kut mi jong ble dwai nam da sini ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kapuram hak pabra kumram sim bakut kumagala lang hagba menikaw kumchumenta brabor sunam la sunam amen kumi bakut sa bangal ginamang kunjong pa hagdulo jama bantamayang a hagan ni gajing mayang ibu jitu mukar pang nang mata kilong yeng long sem itu merabor gajing apa gajing apa kini pa berkikun ba ai baleng ba gajing sajo Kumaria tisuti bagar lo maka kami do juga yeng kisem ba kam tam bakinyon okloi kata gajing sutu jung mu ta pedeng joki ko kpa jungi wa neng kalong ko ko kateng jungme kanwan kai ma jungme kalong kamon jungme ha kalong wa neng to ai ta jumbam chi balala sni patama ni rintam chi kumbang ni ma pingalas ni wengi odala ni shachun choy Andrei tumlai ni na kapsni amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu Kumaria bakut mi jong ble dwai na kabta singi ginong pop mentau da por siap singi amen kublai Kumaria kabra singai utrai mat phala kuya pal bringin kai balakar kuya sok po jong pao jisu
Maria kut mi jong le ruai nong ta chui nong pop men ta ko siap chui amen Kublay ko Maria ko dapat kecingay utray mat palo kuya palo ringin kay balagor kuya sok po siyang pao Jisu ko Maria bukod kumi siyang blay duay ng mata chui ng pop men ta ko siap chui amen Kaburam hau pa kun lam sim bakut Kumbara lohang kami kong kucumta barapor sinam la sinam amen. Hukumi baku Kucumta pengatin mong kucung pa, hagan kucumta berkemaya la. Hagajing maya ke basal berkat sepang. Kamaria ke kendu Jisu ke tempel seulum Kalbari. Hagan ne gajing maya ibu jutmu nak benta. Kita ke bacing aino nak yang mana ke bacing aino nak sakramen gajing penyasuk bacing aino nak Eucharis bakut. Ai baleng ba jongkanek ayom adben bekin kendu yo Jisu kam tama gajik im gajuki bekin la penwan pai nok loy sakawe kasem uwe unong ap ko kpa jungi ba neng kalong ko kut ka teng jong me kanwan kai ma jong me kalong ka mon jong me ha ka kandau ma ne toai ta chung bam ji bala ka singi patuma bi rin kam juni kumbai ri ma ki bales ni ringi wala ni sha ni pansoy andre ko ni na basniu amen Kublay ko Maria, kadabda ka cingay utray na mathala ka kuya palabay kitay, palagar kuya sok po siyang pao Jisu. Ko Maria, bakod kami siyang blay, doa ng mata, sungi ng pop, ng tabra por ka siyap sungi, amen. Kublay ko Maria, kadabda ka cingay utray na mathala ka kuya palabay kitay, palagar kuya sok po siyang pao Jisu. Ko Maria, bakod kami siyang blay, doa ng mata, sungi ng pop, mentawra por siap chui amen kublay ko Maria kabrab ka singai utray mat palo kuya pan bring tay balar kuya sok po chung pao Jisu ko Maria ko mi chung blay ruai ta sui dong pop mentawra por siap chui amen kublay ko Maria kabrab ka singai utray mat palo kuya pan bring tay balar kuya sok po chung pao Jisu ko Maria ko kami jong lay luar ng ta chui ng pop mendabra por siap chui amen Blay ko Maria kadabda ka singay utray naman palawar kuya palabring kitay palawar kuya sok po siyang pao Jisu ko Maria ko kami jong lay luar ng ta chui ng pop mendabra por siap chui amen Kublay ko Maria kabrab ka singay utray ran palakor kuya panabring kitay palakor kuya sok po siyang pao Jisu ko Maria ko mi siyang blay duay ng ta chui ng pop mentawra por siap chui amen kublay ko Maria kabrab ka singay utray ran palakor kuya panabring kitay palakor kuya sok po siyang pao Jisu ko Maria ko mi siyang blay duay ng ta chui ng pop mentawra por siap chui amen Kaburam hau pa kun mam se makut kumbara lohang kami kong kucumta barapor sinam la sinam amen Hukumi bakul chen siapa ngal hidung mangkun jong pa hakadunut ngabat ngai nga Hakajing mea kapasal tu mea kat sepang uji su ya bak alor kajing pa Hagan ne gajing mayang ibu jutmu kerpang na benta kan ne kasngi bakan long kasngi ke bajop baling ba gajing alap jong ketin jong ublay lomba inong kren bat kam tamru kinong rawai kinong tem bat barok bawan hakan ne kasi kan yo kata kabor gajing penkia na utrai Jisu Kristus ko kpa jungi ba beng kanong bakul kertang jungme kanwan kay ma jungme kanong kaman jungme hakang law ma beng to ay ni mata jumbam jungi bala kasingi patuma bingi kerengkang jungi kumbaring ma bless ni wala lam ni shagin kishoy hanre to lahi na kabasniu amen kublay ko Maria kabrab ka singay utray na mathala kuya palabring kitay palakar kuya sok po siyang pao Jisu ko Maria kukulit mi siyang blay tuway ng kanta sungi ng po mentawra por siya sungi amen Kublay ko Maria kabrab ka singay utray ran palo kuya panabring kitay palakor kuya sok po siyang pao Jisu ko Maria kukulit mi siyang blay tuway ng kanta sungi ng po mentawra por siya sungi amen Kublay ko Maria kabrab ka singay utray ran palo kuya panabring kitay
Palakar kuya sok po jong pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kadag singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po jong pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kadag singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po jong pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kadag singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po jong pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kadag singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po jong pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kaburam hawak pao ng kunang simbukod. Kumbagalong mamin ko kumjumta brabor sinam lajinam amen. Ukmi bakut siya ngari mong kun jong pa. Hagadut jong apat tamay nga. Hati tumaya kadamriu. Kamaria kapadenya kamdadia jong Jisu. Hati ti jongka. Hakene kajimaya. Tunggu jumtumu kepang kami benemi. Tekena saja nak bentar. Itu kibriu. Bapatnya coblay. Bat kidon ruo kiba. Pampetip ya menu-menu umre nyaiti ha kami benemi bahkan ya saja nak bentar jungki bakin dipsusu no kloy bakin yo ekta kejinget ke basisha bapa jungki Ba neng kalong kapuyo kay jome. Kanwan kay ma jome kalong kamon jome ha kalong ba neng. Tuay ni mata jumam sungi kalakasni. Paduma ngi kirangkam sungi. Kumbang ni ma kitalesni ni. Wadalam ni siya jumshoy. Henry kapag ni napasniw amen. Kublay ko Maria kapadag ng singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po jong pao Jisu. Ko Maria bukod kami siyang le duay ng mata sungi ng pop. Mentau ka por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kapadag singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po jong pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kapadag ng singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po siyang pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kapadag ng singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po siyang pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kapadag ng singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po siyang pao Jisu. Ko Maria bukod kami Jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kapadag ng singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po siyang pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kublay ko Maria kapadag ng singaye. Utray naman palakar kuya pan ringin tay. Palakar kuya sok po siyang pao Jisu. Ko Maria bukod kami jong le duay ng mata sungi ng pop. Mentau na por jniap sungi amen. Kaburam Hawak pao ng kunang simbukod. kumbagalong mamin kong junta barabor sinam lasinam amen. Kumi bukod siya panagin mo kun siyang pa. Hagadun siya apat maya. Hakajing maya kabahanyaw puson sapang ya kametiap jong Jisu atep hakajing tep batamay. Hakani kajing maya yang bujit mo karpang nang konta. Kito kibasya lebeng kibasya persitom setelah kepertei. Tanah kata ko jiki kijong ki utra Jisu Christ. Kapan iye ki bakamet kamlong iye kan kepertei rei. Kemesim kalong bakam koridor. To mengi baro lang induai nak benta kejoki genjo ata kemesim kajing seluruh pen ingi kata kanuksa kebabha.
kukpa jungi Uba beneng kalong kapkut kakitang jungme, kanwan kay ma jungme kalong kamon jungme, ha kakitang uba beneng, tuay mta sungbam sungi balaka sungi, patamabni rinkam sungi, kumbar ma perles ngi, wadalangi syajik pensyoy, henry tabalangi nakapasniw, amen. Ublay kumaria, kapadaw tagachingay, Trai mat palang kuya panbring kentay, palakar kuya sok posong pao Jesu, kumaria bukut kumicong blay duay ng taas ngidong pop, mentang ng porch niyap sungi amen. Kublay kumaria kadagdag singay trai mat palang kuya panbring kentay, palakar kuya sok posong pao Jesu, kumaria bukut kumicong blay duay ng taas ngidong pop, mentang ng porch niyap sungi amen. Kublay kumaria kapatap tagachingay, utray ng matpala karkuya pabing kintay, malakar kuyo so po chong pao Jesu. Kumaria kut kumijong blay duay ng kapatap sungi ginompap, mantabar por chingap sungi amen. Kublay kumaria kapatap tagachingay, utray ng matpala karkuya pabing kintay, malakar kuyo so po chong pao Jesu. Kumaria bukut kumijong blay duay ng taas ginompap, mentang ka porkos niya sungi amen. Kublay kumaria kapatap tagachingay, utray ng matpala karkuya pabing kintay, malakar kuyo so po chong pao Jesu. Kumaria bukut kumijong blay duay ng taas ginompap, mentang ka porkos niya sungi amen. Kublay kumaria kapatap tagachingay, utray ng matpala karkuya pabing kintay, malakar kuyo so po chong pao Jesu. Kumaria bukut kumijong blay duay ng taas ginompap, mentang ka porkos niya sungi amen. Kublay kumaria Kapatap tagachingay, utray ng matpala karkuya pabing kintay, malakar kuyo so po chong pao Jesu. Kumaria bukut kumijong blay duay ng taas ginompap, mentang ka porkos niya sungi amen. Kaburam hauk pabra kun maram simbakut, kumbang laban pangnikong kumsumta baraboros ng lasnam amen. mi baku Sa pangakit mong kunjong ka, kagulun sa patmaya. Kutraitis ay, kukuristis ay, kutratis nay, kukris ngapini, tuis nayni, tuis nayni, tuis tuis nayni, tuis nayni, turuan ng taas sungi, turuan ng taas sungi, turuan ng taas sungi, tuduay na kabantad 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 sungi, turuan ng taas sungi, turuan ng taas sungi, turuan ng taas sungi, tuduay na kabantad 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 sungi, turuan ng taas sungi, tuduay na kabantad sungi, palayi na kasusniw, palat ang ina katisniw, 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 palat ang ina katisniw,
Palagi na kajinsiyo. 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 Nishanya apa. 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 Tumapingi kutray. Tusnabi snayingi kutray. Toy snayingi. Nikerpat yami kutray Jesus Christ. Baka Maria tesuti bakut. Kakamir jangmi. Kabasyadong dakawat lam kajing sngosi. Ha kajing shashtam jangmi. Kan kerpat mani snayingi. Mentab nakapor kajing yap jangi. Amen. Niero emigo Jesu. Imani emigo Jesu. Niainam emigo Jesu. Ipindan buram emigo Jesu. Yero utrai. Yero utrai. Yero utrai. Yero utrai. Yero utrai. Yero utrai. Ngeroi meko Jesu. Ngeroi meko Jesu. Ngeroi meko Jesu. Ngeroi meko Jesu. Hallelujah. 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 Ngai name meko Jesu. Ngai name meko Jesu. Ipunon burom meko Jesu. Ipunon burom meko Jesu. Hallelujah. 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 Kohon men ko para hutrai Jesus Christ sa kaneka klip mat ka pamanta ngidahap da kabor jong ka beneng ha kaneka jaka ngidahap da kabor jong ka jingkui jong ublay ko ublay uba im uwan ha kaneka klip mat ban kta ban aibor na ka banta jonga jong pi namar kata tungin ya rau ya ublay trai kenrat ubalong uba sebun uba bha bat kum juru bangundup lah Menang penkrau ya kata ka jingit ka jungi how try Jesus Christ. Hallelujah. 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 Kerpang hakan ka ayom jong ka jingkemen ka ayom jing penkre jungi ya ka jingwan jong Jesu. Namar kata tungin ya yaro yo blay try kenrat bat kum juru bakari ka por jong ka jingkemen ha kikam jong ka pertei. Bon apreng jungi Ngiat keleng saudong kijaka ban kemen ban yasyat ban ruai ban lek kemen henrei menta tang mapi kendiat kibawan ban yaro yo blay henrei lengba jong pi pin sayo mat ya ka jingi ka jong blay tang lada kane ka wei pin le kata kalong ka jingi yaro. Hallelujah. 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 Nene yang lang baro ban ya ro yo blay try kenrat ubalong unong tao nakabanta junga jong pi kumbana ka kitab sam chispa san peun riu baka ong kumne to kijing tao baro ki baim kenya ro ya ublay. Hallelujah. 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 Kijing tao ki baim kenya ro ya ublay da ka bakin ong. Hallelujah. 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 Tang kijing tau ki bayap kim don kam banero i play ringi ki baim ni dei banero i play. Hallelujah. Hallelujah. Bilong kijing tau ki baim. Hallelujah. 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 Ya ro you trying in try hallelujah.
Roy hallelujah, Yaro you try, Yaro you trying, Roy hallelujah, Roy hallelujah, Yaro you try, hallelujah, 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 Yaro you try, hallelujah, 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 Yaro you try, Yaro you try. Yaro you trying, cry hallelujah, cry hallelujah, Yaro you try, Yaro you trying, cry hallelujah, cry hallelujah, Yaro you try, hallelujah, 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 Yaro you try, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Yaro you try, money you trying, cry hallelujah, cry hallelujah, money you try, broken kick him you trying, cry hallelujah, cry hallelujah, money you try, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, money you try. Hallelujah, 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 money you try. I know you trying. Cry hallelujah, cry hallelujah. I know you trying. You trying. Cry hallelujah, cry hallelujah. I know you try, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know you try, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know you try, Jesus, knock on him, Jesus, knock on him, Jesus knock penim, Jesus knock penim jong Yaro yao try hallelujah, Yaro yao try hallelujah, Yaro yao try hallelujah, Yaro yao try amen. Jesus knock penim, Jesus knock penim, Jesus knock penim, Jesus knock penim jong I nam yao try hallelujah, I nam yao try hallelujah, I nam yao try hallelujah, I nam yao try amen. Jesus knock pen coi, Jesus knock pen coi, Jesus knock pen coi, Jesus knock pen coi, Jesus knock coi jong money out try hallelujah, money out try hallelujah, money out try hallelujah, money out try amen. Jesus nong ai por, Jesus nong ai por, Jesus nong ai por, paro shar lang Jesus nong ai por, Jesus nong ai por jom nga Yaro yao try hallelujah, Yaro yao try hallelujah, Yaro yao try hallelujah, Yaro yao try amen. Jesus knock penim, Jesus knock penim, Jesus knock penim, Jesus knock jong hallelujah, 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 hallelujah. Ngere me try Jesus, Yaro yame try Jesus, hallelujah. Yaro yame try Jesus, hallelujah.
Ia royame tra Gesù Ia royame tra Gesù Yame tra Gesù Alleluia Alleluia Parora kiti Alleluia 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 Ki kamen paro Alleluia 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 Paro ki bakwa ban tau Jesu Ini ban ki bhai kamen chupi Shat banero bhai you play Alleluia 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 Kami jongai roi try Kami jongai roi you try Kami jongai roi you try Jongai roi you try you try Hallelujah Kami jongai roi you try Kami jongai roi you Jongai roi you try roi you try Sentur jongai Sentur jongai roi you try Sentur jongai roi you try Sentur jongai roi you try roi you try Hallelujah Sentur jongai roi you try Sentur jongai roi you try Sentur jongai roi you try roi you try Kikti jongai Kikti jongai roi you try Kikti jongai roi you try Kikti jongai roi you try roi you try Hallelujah Kikti jongai roi you try jongai roi you try jongai roi you try roi you try Donu jongai roi you try Donu jongai roi you jongai roi you try roi you try Hallelujah Sentur jongai roi you try Donu jongai Takap tet kikti juni Jongai roi you try roi you try Men sim jongai Men sim jongai roi you try Men sim jongai roi you try Jongai roi you try roi you try Hallelujah Men sim jongai roi you try Men sim jongai roi you try roi you try roi you try Ching mut jongai roi you try Ching mut jongai roi you try Ching mut jongai roi you try roi you try Hallelujah Ching mut jongai roi you try Ching mut jongai roi you try Jongai roi you try roi you try Ngrai kikti jingi sai trong bang ne ro jam Hallelujah 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 Jesus yero Hallelujah 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 Jesus yero Jesus yero Hallelujah 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 Jesus yero Hallelujah Hallelujah Ishwar hara Abba Father Hallelujah Hallelujah
Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah. Kerbang dang don akmat jong Jisu, kerbang dang deb banyaro yu Jisu, pidang roya ke jingit ke jong pi, pidang roya ke jingit ke jong pi, ubor kabor jong uboman kadang ja kadang du ubor, namar kata sakane ke wei pidon kam ban mane yu Jisu, kerba pidang don akane ka ying gentang ke jong ublei, pendai je kikti jong pi baro ban mane yu Jisu, ban ai nam yu Jisu, kumbau Jisu de yu blei ubayem. Ujisu day ukun jong ublay uba wan ban sius pa na kabenta jong ajong pi baro kabatkat ki bakwa ban yo mat ya ka jingim bidai ban mane tang yo ne we ublay jongi namar kata puson na kamansim ke jong pi bat khot yo ublay banong wan ban mane ko jaj ben riu wan ban mane ko jaj ben riu ko bamudia ngaya pi khot Kuat iki perlok para jor ke jong pi banwan ban mane hakane ka ying gentang ke jong blai hakane ka por ka ba kongsan ka ba kerpang na ka benta jong ajong pi ban yo mat ya ka bor ka jong blai wan ban mane ko chat ben riu ya roya ko pataku de kapapan lejeng mut ane Jisu no pen ubako sien kaburom wan ban mane wan ban mane ko jaj ben riu ya roya ko paj baro mane Jisu unong penim upakodo sim kaburom wan ban mane ko jaj ben riu ya roya ko paj baro mane Jisu unong penkia bakodos sim kaburom Jisu daperkat bahaya kabor jong Jisu kan bidang ruaya ka keteng jong Jisu kumbana ki kam jong ki apostol ula kren sai na kalnong khot arpuei bakat ke bakhwat ya ka keteng jonga din bla ban yo ya ka jing im bat kin light im namar kata ire ban khot jam ya ka keteng jong Jisu da ka jingkan ujungi nadu ka do nut jonga jong pi nadu ka do nut ka bau blei ula ai na ka bta jonga jong pi Jisu apa kopa ya kabor jong play abakopa mensimbakut terang ya kabor jong mensim
men simbaku, men simbaku, men simbaku, men simbaku. Daka jingri play tang men simbaku, simbaku, men simbaku. Dragik ti jungi ban kot yung men simbaku. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus ko men sim jong play. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus, come and save, don't play, hallelujah, hallelujah, One man simba could 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 one to praise one Jesus 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 praise one men simba could 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 one hallelujah could one men simba could one hallelujah 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 amen hallelujah 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 amen amen hallelujah hallelujah kum kading wan yara lor jongi kum kaler wa to wan behangi kum tliding into wan yarangi kum kawadut to wan tu tangi hallelujah 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 amen hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah amen amen hallelujah hallelujah amen amen hallelujah hallelujah amen amen hallelujah hallelujah amen amen hallelujah 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 Jesus hallelujah hallelujah Jesus
hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, I bore, hallelujah, 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 Gabriel Bakoy, Frank Bakoy, Silent, Jogi Apostle Bakoy, Frank Bakoy, Silent, Jogi Mater Bakoy, Kita Exote Bakoy, Kiba Rico, Bakrao, Joga Balang, Kinombe Soy Bar, Naiti Agri Kon Bar, Mekan Mensia, I Bakiba Shop Soy Kinang Lai Lord, Nagabor Soy Kinang Lai Lord, Nagabor Joga Jingti Kinang Lai Lord, Nagabor Joga Jingpa Jingshu Kinang Lai Lord, Nagabor Joga Black Magic, Nagabor Joga Excel, Nagabor Joga Hell, Barking Excel, Nagabor Joga Barok Yokkal activities, like magic, gorgeous, witchcraft, Kinang Lai Lord, Nagabor Joga Jingle, Prasha Joga Babe, Alam Kika Senjogi, Barok Joga Jingsu Kaba, Beparsha Yakika Senjogi, Abilogi Balai Lord Vita, Petno Gok Soy, Nagarika Joga, Nagarika sound system, Nagarika Salabaro, Nagarika, Nagarika Doctor, Nagarika Nabarika Snap, Nabarika Light Lord, Hallelujah, 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 Petno Gok Soy, Gamai Karone Gabor Joga Bamkoi Mara, Nagarika Senjogi, Nagameta Jogi Barakoi, Petno Gok Soy, Najikai Bak, Jesus Nazareth, Fly Lord, Yagarika Kon Hallelujah, 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 Hallelujah. Ishala bara bara hala 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 Hallelujah. Opsoil Penomita, Vade dentro Satana, Dumku Aquade Mihiban, Don Recos at the beginning, Rosa Cross at the beginning. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. One man Simba could one man Simba could one man Simba could one man Simba could Simba could one man 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 Simba could 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 Jesus Christ one 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 Jesus Christ 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 man Simba could 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 man Simba could
men simba kudwan, hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. Kum kading wan ya halo jongi, kum kaler ba to wan pe hangi, to wan ya hangi, kum kawadut to wan tu changi. Wan ya halo jongi, kum kaler ba to wan pe hangi, kum leading to wan ya hangi, kum kawadut wan tu changi, adut to wan tu changi. Hallelujah. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen. Amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Kohimen ko para idon haka ayam advent badu jisu karko karhai ngi wei pai wei bad ngi puson bad ngi pinkre nagabinda ka jingwan jungutrai indagas ngi idon renggat ban ngi Brother Francis ban sam yakti nutrai ula wan sisin hangne ula pelong ro retreat nagabinda jongi nadu bintagas ngi janmit un sa pelong ro retreat ka ba saus ngi nagabinda ki paid ba don gi bai kerteng ba don gi ba wan rai ki plaru ban sa retreat ba de kane ka long ka por jong ka cingkerku nagabinda jongi ba ngi pediang burom yai Brother Francis hapdeng jongi ban sam yakti nutrai ban duai rengkat ban ngi ngintap ti nagabinda jongi. Babu jing terua bantua mas kurang kekeri angtai naiwan sakmat bu stay sedin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Loudly, little more loudly. Thank you, Jesus. Ongkam jam. Thank you Jesus. With a smile, hallelujah. Hallelujah. With laughter, hallelujah. Hallelujah. Then open your mouth widely. Apli bhage sintur jengpi ong jam dan jengpu samrki. Hallelujah. Hallelujah. Loudly, hallelujah. Jam. Hallelujah. And move your hands, hallelujah. Hallelujah. And both hands, hallelujah. Hallelujah. Lift up your hand above the head and say hallelujah. 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 And with mighty clap, hallelujah. 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 All the praising, we are inviting our Lord Jesus Christ in our hearts. Ngi parakhoi ngi khot sungpayo Jisu benwan sakadon nur kejongi. Hallelujah. Hallelujah. David says,
Psalm 144. O Lord, you trained my hand to fight. Haka Psalm cispa sapusau udapet uong melahikai yengi yanga ba kakti junga pakandup skem bandup yale. You trained my hand for war. Melahikai yanga kakti junga nakapantaban yale thma. Hallelujah. Hallelujah. So the clapping and lifting hands all are the war and fight against Satan. Ten berkata kajing rakti kajing thapti kadai kajing ra jungi kikti ban yale persa ya u Satan. And we are expressing our love, expressing our faith through the worship. Bat ngi penpau ya kajing I jongi ya kajing ai jongi lengpa kajing mane. Hallelujah. Hallelujah. Loudly say hallelujah. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Ong Jisu ngange hame. Jisu ngangai kami. Little more loudly. Ong jam Jisu ngange hame. Jisu ngangai kami. Sai sim Repeat. jam. Repeat. Ong piang Jisu. ngangai kami. How you will say, open your mouth widely. Ngapa pi ong peli pha ke sintur jong pi ong jam. That is your faith and expression of your love. Pakane kede kajing ai jong pi bar kajing penpau ya kajing I jong pi. When you start the praising, then God will take control over you. Hapa pi sedang ban yaro ublei sedang ban sensar ya pi. And all the disease and all the evil spirit, it will run away from you. Dia baro ki jing pang badan kamet jong pi ki men sim boman badan happy kin sapet no. Hallelujah. Hallelujah. Now we are very near to celebrate our Christmas celebrations. Matangila jan ban le kemen le buram ya ka Christmas. Hallelujah. Hallelujah. What is the center point of our Christmas celebration? Ei ka pang pedeng ne ei ka balong ha pedeng du jong ka jing buram ne jing le kemen jong ya ka Christmas. Ei balong pedeng du. Jesus is the center point of our Christmas celebration. Aju Jesu ulang pedeng du jong ka jing le kemen Christmas jong I. So we are celebrating Jesus. Jesus, I believe in you. Tingin le kemen le buram yu Jesu da bangi ong ku Jesu ngange hame. And now again, lifting our hands and praying together. Pada mentang ngira kikti jong I sajarang bat ngi duai lang. And we are inviting Jesus. Bat ngi khot yau Jesu. Again and again we are praising together. Ngini yai yaro lang. Hallelujah. Hallelujah. Loudly, hallelujah. 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 Loudly repeat hallelujah. 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 Continuously Hallelujah. praise Hallelujah. without Hallelujah. ceasing praise. Hallelujah. 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 Lord, Hallelujah. take the control Hallelujah. over us. Hallelujah. Strength Hallelujah. to your spirit, O Lord. Hallelujah. Pour out your Hallelujah. spirit, O Lord. Hallelujah. Touch Hallelujah. and Hallelujah. heal Hallelujah. all the sick Hallelujah. people. Hallelujah. All the sick Hallelujah. people. Hallelujah. Receive the Hallelujah. blessing at Hallelujah. right now, O Lord. Hallelujah. 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 Touch and heal. Be away all the curses. Be away all the fear. Be away all the disease. Be away all the pains, heart pains. Hallelujah. 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 Again clapping. Hallelujah. Hallelujah. Thapti. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Yaro you try. Please be seated. Da syong barang. God touching you and gives you then more blessing, joy and peace in your heart. Ublei udang kta ya pi mata udang ai ya pi ke jing suk ke jing kemen hakid onur jong pi. Hallelujah. The Hallelujah. first thing, if you are open your mouth and open your heart, then God, our Lord Jesus, will remain in your heart and He will gives you peace, joy and harmony. Te kapaning kong kalong ba haba yaro you try ngin long ki pa pli ki onur ki jongi. Bat ngin yaro takasur ke bajam ang ba ke sintur bat ublei un pendap api ja ke jing suk per ke jing kemen hakid onur ki jong pi. Hallelujah. 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 Our subject, how we celebrate Christmas and how we will celebrate the Christmas and prepare for the Christmas celebration. Te kapang ba manta bangin akren kalong kumno bangin le burom ya ka Christmas.
Hallelujah. 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 We know that many things, then star hanging and lights coming, and then Christmas cribs we are making and Christmas tree making, everything we are celebrating for Christmas. But ngi haba ngi pen kre ya Christmas ngi wa ki klor ngi wa ki light ngi bu ya uding Christmas but kini kita kisin bangi le buram ka Christmas. But how we will prepare the Christmas celebration and how we will prepare meaningful and we celebrate the meaningful Christmas. Re kumno pare ngi pen kre ya kini Christmas kapa don jingmut. Hallelujah. 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 One thing, what according to the Bible, what says it is not a ritual and it should be become a form of worship. Te katkum kaktin ko jong play kane kam day ban long tangkum ka riti ba ngi day ban le henry kane kede ban wanra ya kijing mane. Hallelujah. 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 All the Israelites, all the tribes, then under the control of Roman government, long 400 years they lived like under the control of Roman governor. Te pat Israel da ki sispa snem ki la don hapo ke jing sensar jong ki nong rom jong ka hima rom. After 400 years, then here, then Israelites then know that coming, that Lord coming and Savior coming, King of King coming, and they all are enthusiasm because of the coming of the King of King. But da kapanta saus pas nem tami ai kini ki judge Israel ki judge penru Israel ki long ki bakmen haba ki ap kemilenti ba uta usim jong kisim un wan bat ba un pelat yaki. Here Jesus is the center point of our celebration of Christmas festival. But hangni ke jingle buram jingya Christmas de Jisu balang hapdeng du jongka. Hallelujah. Hallelujah. The New Testament, beginning of the New Testament, the angel of the God appeared and said, "Don't be afraid." But ha ka gospel ha ka penta ka banikong jong ka gospel ngias ngau pa ki angel yong ba imday ban shepting. The first miraculous message, then God, say angel of the God appeared to Zachariah and appeared him and said, this is a miraculous message, that is, don't be afraid, Zachariah. But haba u angel jong utrai ulapau ha u Zachariah haba kata ke jingjiak ba phala For you are- hang tu u angel ulong ha u Zachariah pimday ban shepting. What is the main message? Do not be afraid. Deka kubor ke pakongsan manta kalong pimday ban shepting. Beginning of the New Testament, that is the good message, that is, do not be afraid. But kan ka kubor jong ka jutang ke pathamai ka kubor ke banikong kalong what am shepting. There's angel said, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you will name him John. Pada kata ka kubor ke balong pa pinom shepting namar ba ya ke jing duai jong pi la sha skor pat ka tengah jong pi ke Elizabeth kan sa pun kun pat kan sa khayu kun pat pin ai kerteng Yohanes yau. So the first message from the New Testament and the miraculous message, the childless couple, then Zachariah and his wife Elizabeth, both were aged couples but childless couple, but here God said the miraculous message, you will become a father. Pat hang ni ka kubor jong ke pa wanra ya ka kam ke pa phala kepala long how u Zechariah pat Zechariah pat Elizabeth kilong ke pa tenmen kilalong ki bam syam ladon ki kun pat Henry kane ka kubor bawanra ya kam phala nau blei leng pai jong angel kepaong ba u Zachariah un salong u kepa. Hallelujah. 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 So very good news for these couples, but this Zachariah, he was a priest, but he not believed. Pakane kalong ko kubor kepapae na kebantai jongki. Rune u Zechariah walada ulalong uleng do Henry syem langai. Then Zachariah said, how will I know that this is so? For I am an old man and my wife is getting on in years.
But un se kharia ula jupap idu u angel kumno kane kala banlong mar manga ngalalong batun men berkumju uru ka Elizabeth. God is willing to show the miracles in your life, in my life, but we are not ready to believe the message of God. Tu ublei umon banle ya ka kampala happy hanga henry ngimlong ki balakloi bat balakre bange how blei. So many people, they're not getting that miraculous message and miracles and wonders among our life because our lack of faith. Te bun na pring jungi ngimla abani apriang ya kajing le kampala jong ublei ha kajing em kijungi de namar ba ngi duna jinge. So here angel reply, I am Gabriel, I am stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to bring you this good news. Pat une u angel u ngalong u Gabriel pat ngayeng hakmat jong ublei pat ngalawan sapi pat wan ra sapi ya kane ka khubor ba bha. Hallelujah. 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 So the New Testament, the beginning of the New Testament, God revealed his blessings. But here, human, that man, then that not receiving the blessings from the God. Padha kane ka banta ka banikong jang ka jutang ka patmai bu blei uan rai ka khubor ba bha sha ubriu henrei ubriu pat umlong balakloi balakre ban priang ya kane. So the first thing is don't be afraid and open your mouth and open your heart and believe in the merciful God. Den mar kata ka banikong ka ba ngi di ben kan mau kolong ngim dei ban long ki ba shapting henrei ngi dei ban pli ya ka donut ka jungi bat pangin priang ya kata kajing ai na ublei ubadap da kajing isnei. Hallelujah. 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 That the first preparation, open your heart and believe in God. De kebanikong e kolong pangin pili ya kidonut jungi pat ngej how blei. Hallelujah. Hallelujah. Loudly say hallelujah. 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 Loudly say hallelujah. 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 My dear friends, because of our lack of faith, how many blessings we are now, how many blessings we are not getting, and how many blessings we avoided. Go parlok namar ba kajing duna kajing ngej kajungi kat no su ki jingkerku ni ladu. Hallelujah. 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 Here, second, the miraculous things the Mary received from angel of the God, the Gabriel. Bat ka kampala ka ba ar kolong ba ka Maria kala yo ya ka kubor na u angel ublei. Hallelujah. 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 Angel said to Mary, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. U angel Gabriel ulong ha ka Maria wanam shepting Maria pi ublei ula kmi it. You will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. Pin sa pun kun bat pin sa ai kerteng Jisu yau. Mary, what was her response? Let it be done according to your word, according to your will, not my own will. Te ekajing jubab jong ka Maria kalau jubab ba to kan long kat kum kaktin jong me kat kum kamon jong me om kat kum kamon jong a. This is the good news. Beginning of the good news is according to your will, not my own will. Let it be done according to your will. This is the first miraculous things in your heart, in your life. That is the New Testament beginning in your life. Then let it be done according to your way. That is the miraculous thing that will start miraculous things in your life. Te sakawai pat ka kubor ka baningkong ha ka jutang ka patmai pat kata kalong to ban ong to kan long kamon ka jong me ban ong yau play hakane om de kamon jong a de kamon jong me ko play paraba ngiyai ong berbar hakane ka dikot hakane kerkom kampep ka kampla kan sasdang ha ka jing im jong pi. Hallelujah. 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 Then you will get perfect joy
when you offering your heart in front of God, set your heart, then you will experience the perfect joy in your life. Pat hakan ikurkom pin saya mat ya ka jingkmen kepajanai hakidonut jong pi papi IT hakamon jong ublei. Mary set her heart and she started praising and she's singing her voice, and Mary said, my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Pat kamaria apa kala ong kumta bat kala ruai yaro ya ublei bat kala ong kadonut jonga kaya yaro pendon burom ya utrai kamen sim jonga kasat kemen. Hallelujah. Hallelujah. Then your faith, then you will express, if you set your heart and you believe in God, then your mouth always and mouth automatically giving the praise and give thanks, and grateful heart and humble heart, automatically you will get a humble heart and grateful heart, thankful heart. Bat haba pi ngai hakadonut jong pi bat pi pli yakidonut jong pi bat ka jing sawa jong ka jing aro nak sentur jong pi kan sa slei pat pin sa ruai aro pat ma pin la ruai aro ka donut jong pi kanang yai pli. Then God will take control over you, and God will make you as an instrument of God, and you will be a blessing of others. Bat ublei un sa shimti pura un sa sensar pura yapi pat hangta pin sa klalong atiar jong ka jing kerku nak banta ki wei. Through this praise and through this worship, you can do miraculous works, and how much that lack of your faith and lack of your power, but God will show miracles and God will use you as instrument of God. Pat lengpa kene ke jing mani, lengpa kene ke jing yaro, pi sa pen yapi en sa pen kelalong, ki atiar jong ke jing yalap bat ke jing kerku. Hallelujah. 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 So when Mary greeted to Elizabeth, then what happened? That this preparation, already Mary set her heart, then her heart how much prepared to God, and her voice coming, that voices, then that greeting word also, then getting the blessing for others. But haba kamaria kala priang kumne ha kadonut jongka bat kane ke jing priang jongka ya oblei ya kamon jong ha kadonut jongka haba maka kalek ti ke ek pami na kasentur jongka ka kelalong ka jing kerku na oblei hakitu kibriu hakiba maka kalek banyak kentu. Hallelujah. 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 Loudly say hallelujah. Hallelujah. And Elizabeth, when heard the greeting of the greeting word of God, that Mary, then Elizabeth heard when the Mary's greeting, she said, the child leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit and exclaimed with loud cry, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Parhaba kani kali Elizabeth kali asngau ya kajing kren jing kublai jong kamaria ngai siam kajing toba u kelung hapo ka po jong ka ula kenji bad la ong ru ba woman sim baku ula pendap ya Elizabeth bad kani Elizabeth kala ong pilong belakerku na pedeng ki kentei ya kamaria. Hallelujah. 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 That Savior has come. Savior has come. That Savior is that among us. The u nok pen im ulawan, but u ne nok pen im u don ha pedeng jongi. Here, Joseph heard the angel's voice. But hang ni yu iru ba u Joseph ulaya sneu ya kasur jong u angel. And an angel said to Joseph, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. But hang ni ba u angel ulaong ha u Joseph ban ba u nom day ban shepting namar uta ya uba kamaria ka seng kapun kaladei na umensim bakoi. The Gospel of Matthew chapter 1 verse 21. This is the deliverance word of God. But kani ka lenong ka banikong na ka gospel ka Matthew ka dekat ka ba arpuwe gede kata ka dekat ka ba
wan ra ya ka jing plai lui now blay He will save his people from sins. That is deliverance. un pen im yala ki pai na ki pop jongki kane kata ka jing plai lui Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah So, my dear friend, the Christmas celebration, the first thing, that do not be afraid. That means how much the lack of faith in your life, remove and call upon the name of Lord Jesus. The Savior has come. Believe in His word. Teka kubor ka baning kong jong ka Christmas ka jing pun kre Christmas ka long bonom shifting ba ngi don jing shifting ka pani bangi ngim don jing e re ba ngi don ka jing e ngi de ban long ki bangi ba unong penim ulawan ulawan ban pelaj im yangi ulawan unong penim hapedeng jungi unong pelaj jungi Verse 23 says, Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel. Badha ka dekat ke baar pulai kepala tho ka thei soti kan sapun kun bad kan sakha yau kun bad en khat yau Emmanuel Which means God is with us. kapamut ublei udon badngi Hallelujah. hallelujah God is with us. ublei udon badngi Loudly say, God is with us. ong jam ublei udon badngi God. ong jam Loudly say, God is with us. ublei udon badngi ublei udon badngi Give shake hand and say to each other, God is with us. so ya kublei kti kliang kamon kadiang ong ublei udon badngi ai kti Sekamon With sekadiang a smile, say loudly, God is with us. ta ke bapu samrke ong ublei udon badngi pe God di is with dan kamon us. kadiang ublei udon badngi Hallelujah. hallelujah Move your hand. Hallelujah. ki kti jepi Little hallelujah more loudly. Hallelujah. jam hallelujah Hallelujah. hallelujah One experience. 2001 I got married. but ha 2001. Niyong ha usnem harjar wei layatho Then 23 years over. but our place nem ladep After my marriage, the first Christmas, hadin ka jing atho junga Christmas ban kong we both, my wife, me, both were RCC, Regional Cancer Center. We were in Regional Cancer Center. but kata kapor kiladon hakwe ka regional cancer center Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Because she was suffering from cancer. marba kala yo pang cancer After 1 month of marriage, after the marriage of 1 month, she got that cancer. but hadin sibnai jong ka jing atho kala yo ye ka jing pang cancer Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah So under the treatment, she admitted on that the days, Christmas day, she that big hospital in our Trivandrum Regional Cancer, our capital of Kerala. That we had then we have then big hospital. She was there to under the treatment. but ha ka birthday ka si Christmas hi te la admit ye i tu la penrung ye i hapo hospital ha kata ka hospital bodon hapo Trivandrum ha ka si Christmas Hallelujah. hallelujah After the marriage, the first Christmas, all are celebrating because the first Christmas is honeymoon Christmas. wa ha ka Christmas ma ka Christmas benikong hadin berada biya tho mo ka diga honeymoon Christmas ma ka ding le ya kemen arngut hadin juga jing ya tho That time she had then the third surgery for the cancer disease. but ha kata ka Christmas pade lele ya ka jing sya puj ka balai But there, hospital never allowed bystanders after 6 o'clock, evening 6 o'clock. They will not allow to stay bystanders there. but ha kata ka hospital umsa ino ba shuwan hang ta ban pej le ban jingo hadin riu baje Then we will, then we have then lodge and facilities they have. Then we will living in a lodge room. but hang ta ka don ka we ka jaka ka ba shong kinong wan but hang ta ki pha shong hang
The patient will be in a hospital, bystanders will be out. Ba u nong pang u don apo hospital Henry la don ka we ke jaka labu kerpang nam ta ki we pat te ya kita la pensiong habar jong ka hospital. Is it good or not? Hato kalong ka ba sngobang How you feel? pisngau kum no da sale kum ta. Hallelujah. 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 Then one young boy belonged to Hindu religion met me. But don't we ukna Hindu ulai kendu. And he came to me and then greeted me, brother, praise the Lord. But une ulawan ai kublei ulong yaro you try. Hallelujah. Hallelujah. Then I asked to him, how you know me? Then he said, I know you because you, when I reached in a divine retreat center, Kerala, divine retreat center, then I saw you. But une brother lo kelia to kena Hindu wong kumno mi itu yanga wong oj ngai itu namarba ngai EAP hapo divine retreat center. Hallelujah. Hallelujah. And every day after 6 o'clock, we have many time. So he will come and we will discuss and we will talk with different subjects. But namarba hadin kan ru bajing mi osyo bonrok hospital ti don bun bah kapor ban chusyong up habar ti baru taw kena ngia kren bun ki. That young boy then organized one program in his Hindu colony. And he said, brother, I am in a Hindu colony, but many families went the divine retreat center and believing in Jesus, but not going to church. Can you come during these Christmas days for prayer? But une u kena Hindu ulong ba ngalong Hindu, but nga syong asa ha kajaka badon tangki Hindu sudah. But kita ki Hindu ki badon ke syong rang ha kaju kajaka bat nga kire ki bajulai cepo divine retreat center. Te Henry pade ngim ju lej saying mane. Te ulah khot ini brother Francis ban ong ban lej ban program ha ke ni ke Christmas. During these Christmas days, he organized that program. Then more than 35 Hindu families then gathered together and they welcomed me for the prayer programs. But hakata ka jaka ba syong pasau to khna ikledon apo adu lai pusan ki longying hangta but une ula penbej ya ki program hakata ke Christmas hakata ke jaka. Hallelujah. 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 The family welcomed me and introduced this Ashok, his name, that young boy, the Hindu young boy, his name Ashok. He introduced me, or God so loved me because one of the youth leader came from Divine Retreat Center to preach the word of God for us during these Christmas days. So we are very lucky. Te une u kena Hindu ulah sedang banyatu Japang ni brother but ya kata ka jing ya penbej atak program wang ngilang ki badon bok marba ngi yo we u kena samla badon brabor hapo divine retreat center but ngila yo penbej ni program ila khod ya u but une un sayalap ha kini kisi Christmas na ka pantajongi ulayatu. And he added, he more loves us, so he came here. Pada ulang une Francis ijangi haduk kata-kata na kata-kata uwan hang ne. Hallelujah. Hallelujah. But I smiled. But ila put samberke. This is not my love. Kane kam de jing e jonga. I started, this is not my love. Te nga la sedang ban ong kane kam de jing e jonga. Hallelujah. Hallelujah. When I reached this Hindu family, then people, more than 35 families then gathered there and they hanging their stars and they made script and Christmas tree, everything. And I started, are you saying then this is my love? Pada bahang ta hakata ka jakasa jong kita tinggi Hindu mo kila wa teki klur te kila penriam penbej gumbale mangi but hangta dalai kita wa pedeng jong kita ki lai pusan ki longying te berdala sedang ban ong to kene ke jing i jonga.
Hallelujah. 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 Then I asked them why you made this script and all the Christmas trees and everything. Why you then Christmas script you made? But ngalakili yaki balai pi penriam yaki ne pi bu ini ke krip Christmas, but ini ki ding Christmas, but ini ki kelur. Balai pi bu yaki ne. Then they said, Jesus born on a stable, laid on a manger. So we made this crib. But kila ong ya ujisu lakha hasem jong kimrat hasem kulai de nakane kadau ngi sna ini ke krip. Hallelujah. 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 Then I again asked, why was Jesus a human baby laid in a manger in a stable? Balang ukun breu lakha ya u but labu ya u hasing oj hasem jong kimrat. And again I asked, why was Jesus born in a stable? Nang tanga kali susu ki balai ya ujisu lakha hasem rat. Hallelujah. 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 They have no answer. Kim siam ladon jubab. Hallelujah. Hallelujah. They all keeping that silent. Then I added some things. But kila ya sengap jar tenga ong susu. It is not a plan of God. Born only my birth. This is my decision. I never born in a king place and in a house, and I want to born and my birth only I want to a stable. Never they want that Joseph and Mary, and this is never want. They asked many places for many families. They knocked many doors. Bada nga labatai yaki ngala ngaki ba karne kam sem ladei ka jing kwa jongki ban lekha hapo sem kulai sem rat namar ba ngala yatu yaki ngala yaki ba shwa ban poi shaka sem kulai sem jongki mrat ban kha yo kulung te kila lej ban ti jing khang bun tili ki ying. But there nobody willing to give the place to the birth for Jesus. But Henry siam ladon manoru ban pleasing khang yaki khrang ban kha ya Jisu. We celebrating the birth of Jesus, but Mother Mary and Joseph they rejected, and Jesus, how that our King of King, our King of Peace, then his birth was out of house, not in a house, out of house. Tengia ya le burami ke Christmas Henry ya Jisu. Usim jong kisim utrai jong kitrai ya siam lakha ha ke yeng basa jong kibriu Henry sabar. So this crib is Christmas crib is the indication of the rejection also. Pakane ke jing don jong kini ka krip ne ka dur jong ka sem kulai ka pen pauru ya kata ke jing syakan tai. This is our lack of faith. Kane kedi ka jing bom don jinge jongi. This is our lack of love. Kane kedi jing bom don jing e. This is our lack of praise. Kane kedi jing bom don ke jing kamasim yaro. Hallelujah. Hallelujah. Then all the rejection, all the suffering, then they suffered Mary and Joseph. But kata ke jing syashi tom jong kita barokhoi la sya u Joseph bat ke Maria. So we are celebrating Mary and Joseph suffered because of all the human love. They rejected Jesus, rejected a conceived girl, rejected a couple, and all the cheating and all the rejection we are celebrating as a Christmas celebration. Te mangi pat ni le kemen le buram ya Christmas. Reka jing le kemen jing le Christmas jungi ke jing le kemen ya ka jing syakan taj ya ka jing bom don jing e jong kibreu ka jing bom pli ying jong kibreu ya Joseph bat ya ka Maria. Hallelujah. Hallelujah. But here what is the good news? How the people rejected him, that not received him, but Jesus not rejected them and received them. So here his birth we are celebrating. But Henry Jisu walada usyak kentaj kumta Henry Jisu shem la kentaj yaki. Hallelujah. Kane ke ba mangi ha Christmas ni yakin mau buram bat ni le kemen.
Hallelujah. 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 Then I shared this message for this Hindu family. This is the love of God. His love, not from me. This is love of God. He reached me here and brought me here. This is the love of God for you. Then nama hadin kata laong yaki kane kede kejing I kejong ublay yangi om dei ba nga I japi ba nga sapoi hang ne andre de ublay uba I yapi balawan ra yang nga hang ne hapdeng jong pi. If my wife have no problem, then we will not come here to preach this Hindu family to preach the word of God. Because of this cancer, through this cancer, I reached this here, and so the Ashok, that Hindu young boy, met him, and he invited, because this is the love of God for you. This is not my plan. Te ngalapatai susu yang brother ba lada om don jinge ai ruem ngam da lapoi hang ni rinamar ba ka tengah jonga ka yo jing pang cancer but nakane ke jing pang cancer ublei ulaya lam yanga bandon hang ne hapdeng jong pi. Hallelujah. 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 My dear friends, this is the message, this is the good news, because this is the great joy. God will show you and God will give you, and you will experience the great joy by the love of God. Pat kene kede kepa nyatu epi ba ublei unsa yo penyo mat yapi ya kata kejing I kejong ublei yapi. Our rejections, how much? Our sin, how much? Whatever may be, but God ready to receive you and forgive you. This is the good news. God never forsake you. He will be with you. This is the good news for us. Paka nika kubor jong ublei yangi kalong pa ublei umuju kentaj yangi walada ngila lepop walada ngila kentaj you. But kanika kubor babha no ublei kalong pa ublei udang I yapi. Hallelujah. 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 Then today the good news will start in your life. Mataka Sngi kanika kubor babha kan stang ha kejing im jong pi. How much you open your faith, how much open your mouth and how much open your heart, then the good news will start in your life. Bet kata kan ba pinang pli ka donor jong pi yaka sentur jong pi kata kan sa sedang ka nika kubor babha jong kejing kerku jong blei yapi. When this cancer disease started in my wife body, then Father George Benekel, our director, Divine Retreat Center director, he laid on her head and said, "Don't be afraid." But ha kani ka jing pang kansar jong ka tengah jonga pengilai siapo ka Divine Retreat Center utai Father George Penakal ubade director jong kata ka Divine Retreat Center ulabu ya ka kti jong halor ka kli jong ka bat ulaong wat om shepting. So my dear friend, this is the first message you prepare for the Christmas. Don't be afraid. Whatever may be our crisis, whatever may be curses, whatever may be our disease, don't be afraid. God is with us. Te kene kene kubor baning kong jong kene Christmas banom shifting. And pray to God, increase my hope, increase my faith. But ban duai how blay nang pendroy ya kejing kermen junga pendroy ya kejing ngej. Hallelujah. 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 And you will overcome all the crises, because Jesus, He is the good news. He is the Prince of Peace born in your life. But pin sa job ya kita kejing barakoit na marba u Jisu balong usim jong kejing suk and ka happy. So we need humble heart Tin mar kata ngidon kami ya kadonod bas ngeurit. and grateful heart. But kadonod bas ngeungo. Luke chapter 2, then again angels appear to shepherds. Ha lenong baar jong Gospel Lukas ya kajeng pau jong ki angel ha kinong ablang brot. And angel said, "Do not be afraid." But kini ki angel kilong haki what am shepting.
Hallelujah. Hallelujah. The Luke chapter 2 word 8 says, in that region there were shepherds living in the field, keeping watch over their flock by night. Pada ha kanika lenong la yatu ba kini ki nong ab lang brot kila ab kidang ab ha kapor men mit. Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Bad u angel jong try ula pau haki bad kaburam jong try kila tengsan halor jong ki bad kila shepting. Hallelujah. 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 They were terrified. That means fear coming from, not from God, the fear coming from the world, from Satan. But hang ni ka jing shifting hang ni kam dei kata ka jing shifting ka bawan no blay kare kata ka jing shifting ka bawan na ka perthei pat nau soitan. So here angel said, do not be afraid. But hang ni ki angel kilaong what shifting. I am bringing you good news of great joy for all the people. Ngawan ra yang kubor babha hapi wan lama pi ka jing kemen ka bakrau ki breu baro. Hallelujah. Hallelujah. Here angel, not a plural, in a singular, one angel. Hang ni udai tang uwei u angel. Angel said, I am bringing, not a plural, I am, only one person. Namar ba hang ni loong nga wan ra kemut dei tang uwei u angel. And he started and he continued, to you is born this day in the city of David a Savior who is the Messiah. Baru loong kumne bahaka ne Sngi akas nong David lakaya unong penim jong pi o Messiah. Hallelujah. Hallelujah. So Messiah, if you receiving Jesus, believing Jesus, that is the great news, the joy, great joy, that is the good news in your life. Pada bapi pediang yau Jesu yau Messiah kane kede ke kubor baphatam ha ke jing im jong pi. And again then angel said, to you is born this day in the city of David a Savior who is the Messiah, the Lord. This will be a sign for you. You will find a child wrapped in band of cloth and lying in a manger. Bat ulaong sisu da kumne ba nadin ba hadin ba ulaong hakane ke Sngi ke snong David lakai nong penim jong pi u Messiah utrai bat kane ka dak happy and I happy. Pin sem yau kunlung bala sop da ki jang but bala pentia ha ka sing oi. Suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Bahad markum ta la pau upaj beneng belin ba lembar utau angel ki belayar wai yaro yau blay. Here not singular, here the angel multitude, that is plural, multitude of angels gathered together here. But hang ne pade om desu tang wei angel hanrei de ki paj belin ba jong ki angel kila don hang ne ki ro yau blay. Hallelujah. Hallelujah. Why all the angels came down from heaven? Balai ki paj angel kila wan hiar na beneng. Because they said, our King of King, the King of Peace, they came down. So they all together decided, come. Where? The King of King now that on a stable and lying a manger. Namar ba usim jong kisim ya lawan hiar tenmar kane kadau kila ya werlang ya baro khat ki paj angel mar pa ya une usim jong kisim la khaya menta ha sem kulai. But here shortcomings and where rejections and where failures and rejections, everything we have. But the angel said, no problem, no matter. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favors. Pat hang ni baki angel ki baki la ya kre ban ya wan hiar saka perthei baki la ong ba o ngin nong patiau ya kita ki jing sya kentat ya kita bom don jing i mano ru hanre to ngin ya lek nomar ba ka burom ka balong hau blei ba hajrong tam ba ki jing suk ha perthei. Hallelujah. Hallelujah. Please give mighty clap. To ngin thapti ba. Hallelujah. Hallelujah. Angels here came down and they are praising because King of King, our Lord Jesus Christ here
here on earth. But hang ni kini ki angel kila ruai yaro nomar ba hang ni haperthei u usim jong kisim ulawan. So here the angels worshipping and glorifying to God. But hang ni kini ki angel ki pendan buram yau play but ki mane. Hallelujah. 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 Why the angels singing and glorifying and praising, worshipping? Balai ki angel ki yaro jam bat ki yamane. Because this is our salvation. Savior came for save us. This is our salvation. Our Savior. Marba kene kajing penim kelawan marba une uday unong penim jangi. Hallelujah. 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 Do you understand? That means angels, what is the matter and what is the subject they were praising? Because the subject is our salvation. Our salvation. But ke kamat ba ngi don kam ban yaro berkata kamat kade kajing penim yangi. Hallelujah. 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 When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go now to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us." But anda ki angel klalek paino shabneng takinong ap lang brod layaong paramaki yang inyalej sa Bethlehem banpe yakane kabalajia wa utray ulayatu hangi. What happened here? The shepherd reached here, and what they are done? The 2:10, chapter 2, verse 10 says, "The shepherd returned glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them." But hadin kene ba kilalej sa kene kejaka layatu ba kilalej pai bak bat kila yaro yau try. Hallelujah. Hallelujah. The angel, all the multitude of angels, all saints, then glorifying God. Then this is the message, my dear friends. It should, that our Christmas celebration, it should become a form of worship. This is according to the Bible. Word of God says it should become a form of worship. Pada kene kejing yaro kejing lekmen kejungi apa kene kejing kenmau buram jingnya Christmas kede ban kelalong karukom bayaro bat karukom bangi mane. Please be stand. Subhayeng. Please stand up. So this is the worship. You will receive the blessings. Bat kene kede ka rukom bangin saya mane bat pin sayo priang ya kejing kerku. Hallelujah. 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 When you start your praise and when you start and when you open and your mouth, when you open your heart, then the New Testament and the new Christmas celebration start in your life. Apa pipili ya kidonor jong pi, apa pipili ya kasuntur jong pi, pat kani kajing lekmen jong kajing ka Christmas perkajing kerku jong ka kan sa sedang ha kajing im jong pi. The New Testament started. Then Christmas celebration will then will start like this. Don't be afraid. Angel said to Zachariah, "Don't be afraid." Angel said to Joseph, "Don't be afraid." Angel said to Mary, "Don't be afraid." And angels appeared to shepherd and said, "Don't be afraid." Pat pin sia sngau kumpa angel ulaong banam shepting kumpa ulaong ningkong hau Zachariah hau Joseph, haka Maria, hakinong ap lang brot, piru pin sayo sngau ya kene kaju kasur. What shepting? Hallelujah. Hallelujah. Our fear connected with our family problem, our disease, our financial crisis, whatever may be, sometimes addictions, and sometimes that house family problem, whatever may be, fear. Don't be fear. Fear is coming from this world. This and fear coming from Satan. But God says, don't be fear. Believe in Jesus.
Oi ki la bandon ke jing shifting ke ba don jing ade bat ka ha ka ying ka sem la ke jing pang ne ke jing e ki ba bun jaj ne ki no ke jing kirni henry ka khobor jong ke ne ka jutang ke ba thmai jong jing ka Christmas ka long wat om shifting. Now, 1 minute we are lifting hands and praising together. Pada mata si minit ngin ra ki ti jong i baro sajrong ban ngia ro lang. Without ceasing praise together. Klem dakut klem ra thai ngin nya ro lang jam. The Christmas celebration, it should become a form of worship. Bat ka jing lek ben jong Christmas ke ban klalong ka wei ka rukam mane. And God will remove your childlessness and stagnant situations. Bat ublei un saweng no ya ke jing lengki jong pi bar ke jing long haju jong pi. And God will remove your cancer and all tumor will disappear. Bat ublei un saweng no ya ka cancer jong pi ya tumor jong pi. And God will heal you at right now your paralyzed problems. Bat mentah hi ublei un sa pen koj no ya pi ya ke jing pang yap siliang. And God will now at right now heal you spondylosis problem. Bat mentah hi ublei un sa pen koj ya ke jing sitom hau budlum. And God now release you and your stomach problem. Bat mentah hi ublei un sa pelai luit ya pi ya ke jing sitom maka kepo. And God right now heals you your uterus problems. Bat mentau u Jisu mentahi un pen koj ya ke jing sitom haka plakon. Now we together will praise together. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, shows Hallelujah, miracles hallelujah, and hallelujah, wonders hallelujah, among hallelujah. us. Touch and Yes, heal yes, all yes, the yes, disease yes, be yes, away, yes, all the yes, addictions yes, hallelujah, be away, hallelujah, all the fear hallelujah, be away. hallelujah, Open your mouth. yes, yes, Hallelujah, hallelujah. Jam ek sentur jang pi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jam, God touch, hallelujah, hallelujah. God heals you, God touch you, God heals you, deliver you. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hala, 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 hala. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Many people that receiving the blessing. Hallelujah, hallelujah. Addictions, alcoholism, alcoholic addiction. God giving the release. Hallelujah, hallelujah. Touch you, God touching you, heals you. Hallelujah, 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 hallelujah. God, now and right now, opening the way for you. Hallelujah, hallelujah, and clap your hand. Hallelujah, glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Close your eyes and put your hand on chest. Kabrib ki khmar jong pi bukti jong pi haka shadem. The first preparation, increase your faith and do not be fear. Ka chupin krek bani kong to don ka jinget but what shepti. And it will turn into the worship. The shepherd, when they reached the stable and they saw Jesus on a manger, laid on a manger, but they praised, no doubting, and they praised together. Then in your crisis, in your problems, in your lack, in your weaknesses, in your failures, start praise. Then this is the Christmas preparation for you. Perkanikan sekelalong kajing pen krek, perkanikan sapan kelalong happy ya kajing mane ya Jisu. Ya perkanikan sekelalong karkom pen krek jong pi ya Christmas. Hakapa wat halal ladon apeng kajing kipa bunjat kajing pang kipa bunjat kajing kerni kipa bunjat. Henry kanikan sawan rai kajing pen ken mau jong pi. Bayo Jisu ha kajing jenjar lakha ya ha ka sem kulai. Pat kumne kan sekelalong karkom pen krek kipa bha ya Christmas jong pi. Mentang ipan kri lede nak mentang kayu koris berput. Kibam pad yo ban ai slip nak mentang jing pak pule mas jing terue mas supaya ai wan ai with wood mentang.
nang ta sakawe ya tu lupa ka pinang kat bayi nang kre nang ta ge kres bukuj ki don ki Christmas script Father lawan ra don hang tai hadukan ti kitu bar khoi da de rosary len ti peneng kono ka tiar niam bangi di hang tu ki pala dep kerku bar khoi ti haba pithiet don kam shu isibet ban pha kerku biang la dep kerku lupa te pisu thiet be wa te ki sai shu le thi wot yo la balut te ki tu ki dur statue krip di babha lawan ra I father te saya thiet paro
in shim kanamba lai spa sopo. Lai spa sopo. Kohimen ko para tongin sngongu yaw Jesu nagabinda kane ka step ha kabaw Jesu wan yalam yang ibaro ha ka Eucharist bakuit but kam dame ha kane ka Bible convention Jesu karko karhai yangi uni usnem baro kawe bon ki briu ki amar jingkarko lemba ka jing duai jongki lembaga jingya shimmenda ki convention ba pair ka bangi pelong nangne ki retreat Jesu lakarko ki brio ka bangi late shaki way pat ki parish banyalap ya ka retreat bun ki brio ki layo mendoy ha ka jingim mensiam but kum juru ha ka met ka par junkie tingin pelong kane ka mas bakuid kum ka mas aingo nagabinda ka jinga e baro kabang ilayo pidiyang nautray. But ngirong insngongo ya Jesu nagabinda kanega center duway baka ministry baro kabang ipelong lemba Holy Redeemer Renewal Center mauklam kalong kaba seizo nagabinda kanega tain baro kaway. Don rubon ki beriu haki bang ideban pinpao ikajing sngongo hakama tutray nagabinda ka jings bun mensiam junkie don bun ki beriu ki arab ya kane ka center nadu bastang hadu bakut lemba ka jings bun mensiam junkie don ki bayarab yang ida ka jing duai junkie don ki bayarab da ka kaspa ka peu ban kershan ya ka ministry junkie bante ya ki jing te baper don ki ba yarab shimet ya ka groto ka bangi don hangdo don ki bayarab ro ban te ya u dur jongu Mikhail bakui don giba kular ban yarap yangi don giba tumuru ban yarap yangi leze ban sna ya ka Divine Mercy Chapel ka bangit tumu don buon giburiyu kila karshan da ka jingri jonki pan nginang sngongu ya Jesu nagabenda jonki wala rangim jar kerteng ya kiru ngibu ya kibaro hakama tu Jesu hakane kelip map kumjuri ya kiing ka sem jonki baro Baga jing spoon ear junkie ka Holy Redeemer Renewal Center kanang pinyo haki ka jing kerko lemba baro ka ministry ka bang pelong na kanega center kalong ka bakerku yaki na marbaro ki don bintalang ha ka jing roy jong kanega center ko himman ko para tongin nang duai shushu pi baro ki baban shimenda pi wan pilayo ban man shane mauklam na mar kanega retreat center lemgom da ngam tarai pinwan kumne krui haganega jaka telaraw Jesu lammo mon kaneka retreat center hangne nagabinda jongi ideben songo yaw Jesu ngideben idia kaneka center namar habangi idia kaneka center ngi idia ka mon jongo Jesu lemba kaneka center tongin nang duai o Jesu karko rangkat bad baro kinigi jing dumo jampiro
Don gi bapan nagabinda ka jingkoy jingkiay ki bayid batoin jangi yalade shimet. Don gi bakarpad ya ka jingkar ku halar ki kon jangi ki balapas kumga mas aimu. Don gi ba duwai nagabinda ki jingjatay bam jugud men siem jangi bayid batoin. Don gi ba duwai nagabinda ka jingala ka bamut jangi nampop kam dame ki bayid batoin jangi. Don gi ba duwai nagabinda ki jingjinjar jangi ki ram jangi. Pau Jisu en ngap isne kine baro kat bangi dang duwai rengat bad ka jing sngongo jangi nagabinda ka jingkar ko baro ka bangi layo pidiang lemba ka holy redeemer niwa senda in rakak ti jangi in pen bao ik jing sngongo jangi how Jisu how try ubala pen scam kanega sender ha ka mau kalam nagabinda ban shem ban lap ban yomad u Jisu ha ka jingim jangi hallelujah 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 kotrai Jisu karko kardo kini ki kon baro ki baduai ki basnongu ya me ha kare kerlik bab nagabinda ka jingoy jinghia nagabinda ka jinglai loy komjoro ya iti ya ki bapang ki bashitan ki badon rangat bad ni menda menang kataya ki menang kataro ya baro ki himen ke parajangi ki bas bon men siam ki bakarshan yangi med bad men siam lemba ka spa ke pau jangi ki bala lemba ka donation jangi ki wanrai ki baro ki bala donate na ke jingrik shadow ki jingkrao ban karshan ya ke jingte ba bon jai ko Jisu bayit karko kardo bala karko ya une usnem yangi wai pai wai bala karko bon ge bapang bon ke buri ke lait na ke jimpang jingshitam habaki wan duwai hangne karko shushu yangi ko Jisu pensle yangi ko Jisu kadbangi duwai da ka jinge ai bagane ka mas bakoy kanam pensle shushu yaki pensei so ya ka donor ka men siam junkie bakil longi ba sei so ha ka kerteng jame Jisu ai bor ko Jisu pensle ko Jisu ko himen ko para da ka men siam sngongo baro mangi ngi duwai hakamatu Jisu ai ba baro ki ba shimenda ha ka ne ka mas bakoy hangne patkum juru online duwai ko bleshibun ko Jisu nagabinda ka holy redeemer niwa senda lemba ki father lemba ki sister lemba ki coworker lemba ki nongya side nilayo pidiang ya ke jingkar ko karhai halo jangi mela pende mai kamen siam jangi lemba ka nega senda Jisu yai pen kraw ka nega senda yai penda daga jinga halor ba aro ki bashimenda ha ka nega mas bakuid pangin long ki kun ki bakuid karku ya ka disease karku ya ki father baro ki bawan yarap yangi kamda me ikinong snap plapop nagabinda ka jinx bun men siam junkie ngilalaban penim bun gikon ki basngausi halor ki pop jungi lemba ka jingkar shan jungu bishab bay ir jungi ngilalaban penyad ya ki program baro hangne kublay shibun ko Jisu karku yangi baro ha ka kerteng upa badukon badu men sim bakoid kajinga jango trai jangi Jesus Christ bad kajingi jango blai lem bad kajinga silak jango men sim bakoid kindon rengka bat pi baro Ringkat bat piru. ko himen ko para tongin sange shipol ban kuslai halor ki pop baro kadbangila puson hakane ka step halor ka jingwan jango trai halor ka jinglong jango Jisu halor ka jingwan jingo jango Jisu halor ka jing kardor jangane ka ayam ipuson hadu katno ngilapin kare hatong ngilong ki kun ke ba imlingkar kalam sauto ya ka jing kor jango Jisu hatong ngilong ki kun bam treshitom hatong ngilong ki kun ke ba wad ya ka jing snabha jang ka parte wad haba ka sur ka basawa tokre nagabinda ka jingwan utray pinbait ya kalindi singking pinbait ya kalindi koru koram pinmadan ya ki lum kinamba ka jingwan utray kalanga baseiso ko himen ko para kusulay hala ka donur kamen siem nagabinda ka jingim jangga pop u Jisu isi ya ka pop
i dia ki kon ke batrai shitom ban light luit na ka pop u Jesuan ban kit ya ki pop jangi u Jesuan ban pen kuit yangi na ki pop ai ba u Jesu badon hakane ki yukirish bakuin unas ngaulam yangi baro kumba ulas ngaulam ya ki paid ba pawan tur sya u badula peit ya ki badula ong ula yo i pakilong gilam barot kalam nong sharai u Jesu lang nong sharai jangi udon gabor halor jangi udon gabor halor ki jimpang jangi udon gabor halor ki jing talat jangi udon gabor halor ki pop jangi karpadi o Jesu ngala tai ngala jerem gasausi na marka jing long janga yarap yanga Jesu balai luid sange shipor banduai ha kadonur kmen siam jampi Kotrai Jesu map yangi sait kud yangi naki pop jangi baro nga palam How late and more baro, but happy ko himen ko para mangalale pop shibun daki jimbarkat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palat janga daki jingle palat janga daki jingle palat baka janga namar kata ngakarpad ya kamaria bakui kabayaysa kataisuti ya ki angel bakirikoi badia pi ko himen ko para penduai na gabinda janga how try ublay chani ublay badan bor baro unisene yangi padendala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. to nginia duwai ngiduwai lemba ka jingya side lem janga Maria teisoti namar man lakis ni Saitjaiñ ni aiti kerpang nega bintaban burom ya ka Maria ka kami jango ble kam kerpang une ubanai hakane ka ayom de lemba ka jing kongo janga Maria teisoti nila yok pediang ya Jesu ni duwaru lemba ka jingya side lem jango ya nis bakuit kadim pana ulindo badunangi kai janga balang pa lemba ka jingya side lem jangki nginang yai shakri shushu ya utrai ngisongu ya Jesu nagabinda baro kinong leba janga nega senda baro ke bayarap min siem nagabinda jangi baro ke bela kershan yangi bante ikijingte babun nakajing rich jangki nakajing spoon e jangki bau Jesu un pensei so ya ki inga sen namar haba ki ai spoon men siem utrai un siu daka arsha ya ki inga sem jangki daka jinga daka jing kuit daka jing don jingem giduwairo nagabinda ki bapangi ba shitam baro ki bawan haka jinge penduai hakamatu Jesu men dagasgi ai baga jinge jangi kanam pinsei so ya kamet kapan maki kiniang nakimet ki par jangi kin pet ya ki batalot bor kinia bor ya ki bada ko ya ki bayap shiliang ya ki bayo stroke kinang yo jingoy jinghia ai ba ka de kot met jangi kinang yo bor kumbajulom menchua ni duwairu nagabinda baro kinom pop pakin kala ka bamod
kam dame haki inga sem jangi dan buon ki himmen ki para jangi kim tre ban pen kare daga ben daga jingwan utrai ai bakin kala ka bamod koblei me ubala ai haulindo ya anis bakuit ya ka jingit ka bakarao ya ka jinglen lade bajanai bad ya ka dim pana ta ai ba da ka ngi parto board ya ubarabor ngin poi sya ka jingyo ijunom ya ka burom jamme kum juru lemba ka jingya side lemba klain jangga kemi baneng da utrai jangi Jesus Kristus kun jamme uba imbat senshar rengkat bat me ha ka jingya long ka wei jung men siem bakoin uble junom la junom Amen. Kecumpule na ke kitab usirak. Ha kito kisngi u Elijah nga thulupa ulami kum kadring. Markakten jang u kalathang kum upreu. Ula penhiar kanem sniu halor jangki bat da kaching si jang u ula penret pat yaki. Da kakten jang u trai ula khang yaki beneng bat laisin pat ula penhab da kading kat no pilalong ubakrau ko Elijah haki kam phala jongpi bat u ei ubadon kahok pan kop kum badon mapi ya pila rong no da ka lang thari ding hakakali ki kulai ding pilong ubakloi bahakaya balabu kumbala tho pantem ya kaching bitar chla ublei shwa bakan ning shop teng ban pen phaya kadanu chung ukpa shau khun bat ban pen bhabyang ya kicha ichakop sukito ki balayo I api bat kito ki balayo thia ha kaching e chungpi kakten chung utrai Yesu ngawu ya uplay. Kasam prapo ka number news pa 100%. Ka number news pa 100%. Ngin rai ki dekat arlai kat sau hadu kat kendai. Ngin shimang ka antipon ka baar. Lakabol batuan bendu yakapol jong ubal jong me kutrai penkilakabol tuan benem seyangi Pai pat ku bleng
to penbet ye kilenti senking bo unyaj upai penreu baro unsio ia kecing pen emu blei. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengka bat pim. Ringkat bat piru, Kajing pule na ka gospel bakuit kat kum ya anis. kaburom hami kutrai. Kaktiin kalalong kajing syai basisya. Kajing syai kabawan ha kaparte. Bat kabapen syai ya kibriyu baro. Kaladon ha kaparte. Bat ya kaparte latau maka. Pinban kaparte kamshim itu yaka. Kalawan syala kijong. Henry kibriyu lajong kimshim pediang yaka. Henry yakitu kibela pediang iaka bat bangit langit haka kala ay bor ban kalalong kikun jong oble ya kibalaka nakasnam lemne nakamon jong gado lemne nakamon jong ubriyu Henry na oble kaktiin kalawan longdo bat kala sa badngi layo ya kaburom jangga kaba dap da kajinga bad kajing shisha kaburom kabaya de dor badukun bamarwe jong upa ka gospel jong utrai Kachingero emigo Chris. ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Kapertay baro kaway kadangdon hapadeng ka jingpen kare. Jimpen kare nagabenda ka jingwan utray. Habang ipuson halot ka jinglong jong kane ka ayom ngis kautu Ujesu uwan arsi. Bangi pen kare, bangi ken mau burom, ya ka jingwan baningkong jong Ujesu ha ka ngoy. Kane kalongga jinglong do jinglong snam jong Ujesu bakaloy ban syong sa bangi ha kane ka parte. Henry ha ka ju kapor ngimde ben kalet baka don sa kawipat ka jingwan utray ha ka jingim jongi kata ka jingwan jongu kalong ka jingwan ha ka burom kane kalong ka jingwan kabangi ang jingwan baar jongu habang ipin kare nagabinda kane ka ayom ngimde ben kalet ya ka jingwan baar utray Bunsin, ngiki kristan, ngi bakala ha kane ka jimpen kare. Namar bale, ka jimpen kare jongi kalong tang nagabinda ka Christmas, ya ka balajia min ar hajar snem shua. Ar hajar ar pusaw snem shua. Namar kane ka daw ngi komen. Bangi kalet syapang ka jinglong jong kane ka adwend da ka bapelong
ya ka jingale tamasha katagala kut kaneka longas ngi ka jongo jisu henry palat ya kaneka jingwan ba ningkong jongo jisu kae ka bangi deben puson sani puson jiliu kalong siapanga jingwan ba ar jongo ka jingwan ar jongo jisu kalaban jia hakano kano kapor lada pipli ya ka YouTube namar kade ha ka YouTube minda ngiyos ngobon gi jingkaren halor ka ktino bale lada pipli ya ka TV pinum yos ngo shapanga ka ktino bale pios ngobon kie baro kabayade bat ka perte bat kumjuru lada pipli ya ka YouTube pila ban yos ngobon gi jingela kai jingela tamasharu lese don bon ki kun samla ba shong hang ni ki play ya ka YouTube ban tang ban snap ya ka comedy ki reels bad ki jingrawai ki jingtem ne ya ki kino ki film henry dondro na pedeng jompi ki bariu bale ki play ya ka YouTube ban snap ya ka jingikai halor ka ketino bale lada people lut ya ka por jombi ban ngap ya ka jingikai halor ka ketino bale pen sayos ngo bon gi nong yalap ki keren bat ki hikai ya ki beryo syapanga jingwan baar jongu jisu bon gi nong ikai paunam ki nong yalap paunam ki hikai kambon menda ban pen kre ya ki beryo nagabinda ka jingwan baar jengotrai don gi bakikai syapanga jingkut no jangga perte bad kihikai ro halor bon kie baro kabadang jia hakene ka perte kabam menda baki kindo ya ki pai ringate ban snagutu ya kadaka shin janga perte ba kindu laban pen kare naga benda ka jingwan ba ar jangutrai yaro yautrai kasur janga kambat kuik nama nadu ka por bangawan na Calcutta hadin banga late yalap ya ka retreat hang do Calcutta ka kala set kenre kadang biang papin ngap yaro yautrai ko himmen ko para ngi deben pen kare ndaga benda ka jingwa utrai wadnum sakut ha ka jingale tamasya wadnum pinduna ka jingkar dor jongkane ka ayom menda bun ki briyu ki kale ha ka ka ayom dakaba shat komen kilastang shat komen nadu shitari kilastang man le na tong shatong ha ka nadu shitari don give up long ro jingeto ha ka ka por don give a late pikinikinu ha ka ka por hendra ki kle ka advent kamde tanga jingka jungu kris hendra ka advent kalong ro ka jinken mau yangi bangi de ben pen kare naga benda ka jingwan ba ar jungu lese ka Christmas minda usnem ka longoro ka por bangi pen kare naga benda usnem bakoy usnem jangka jubilee ngimtip uni usnem jangka jubilee unlong kumnoro ngimtip jubilee ayu kalong namar don bon kie ke baro kaba ka perte kaba ki rispa jong ka perte ki pen kare kawai ka liang kabalang ka pen kare nagabinda ka jubilee jong ukris kawai pat ka binda ki buryo pen kare nagabinda ka jingjot kawai ka binda ka pen kare nagabinda ka jingkoy kawai pat ka binda jong ka perte ka pen kare naga benda ka jimbam ko sudah ki kambam ko sudah
Lese don bon ki inga sem jongiru ki asnok tilang bat kum kini ki kambam koi. Lese don ki kun samla jongiru ki atrelang bat kini ki kambam koi. Dona bat ki beriu ki atrelang bat ke kam koi minda. Ladangi pe saudong jongi dona bat ki beriu ki kain kordor ya ka jingkoi ha ka jingim shimet jongi. Daniam day. Buon ke beriu kim kain kordoshu ka jingim jong ka jingkoid. Henry kaya ka bangi day ben sautu ko himmen ko para kadbangi puson siya ka jingwan jong utray kalong ban pin kareba yala ka jong ka mensiam ban roy ha ka jinga e jong utray Omde ben penroy yaki jingle tamasha. Ladange penroy yaka jingya lakai tamasha. Ladange penroy yaka jingwa jangga donod ban lekmen kanum la ban yarap yangi kindiatro nagabenta ka jingwan jangutray. Kaktino balay kakransyay kadar hakamajangi balada ngimdon ka jingi diaw jiso ubalongdo longsnam basyong sabat ngi nginum la banyamad yakaburom jangutray habaw jiso lalongdo longsnam bad habaw syong sabat ngi kiberiu kilayo iya kaburom jangotray kabayade dor bat kaburom jang kabaneng kane kaburom jangotray kan sawan ban pau hangi haka jingim ka jongirom yaro yautray hallelujah 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 ko himmen ko para habang ipuson siapang ka jingwan jangu jisu hakane ka parte ngipuson ayo ngipuson siapang ka jinglong do jinglong snam jang ka ketino bale ngipuson ya ka ketino bale badu bale habeneng ulap hikayangi daka jingi kai ka batimay ka ketino bale kabamot kalong uble siya kaktino bale kabamot kalong uble siya kaktino bale kadon bale kaktino bale kadon nadu basdang jong kaperte kaktin kaladon badu bale kaktin kalalong ubale kaktin kaladon nadu basdang Kaketin, ka Christmas, kalong ka jingrake, halor ka jingwandur, jong kaketin, hapadeng jongi. Minda ladangi peit, buon ki beruyo, kim kain kordosyo hadu kata-kata kaketino balay. Buon ki beruyo hakane ka jukaba minda, kim laporsyo ban puli ketino balay. Buon ki beriu hakane ka jukaba minda kis ngongyaban pule ketino balay om day baro buon ngala om buon ki beriu kis ngongyaban pule ketino balay bad ni deban sautu ban pediang ya jisu haka jingim ka jangi ngidon kam ka jingit ya ka ketino balay ya royo try hallelujah Hallelujah. 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 Ko himmen ko para katnungot na padeng jongi ngipelut ya kapor minda ban pule patpuson kaktino balay hakane kayom kane kayom kalong ka por jong kaktino balay kaktin kabadon badu balay kalawan siya kene ka partay. Kaktin kalawan siya kene ka partay.
Kaktin kalawan siya ka Maria Teisoti. Kumbangi puli kita naka gospel jong Lucas iway laipo san. Kabor bahaklitam kanwan ban kaserngyo yapi kanwan halo jampi kabor bahaklitam kabor bahaklitam kaya kane kabor bahaklitam kalang kaketino bele namar kaketin kaladon bado bele kaketin kalalong ubele bad kata kabor kawan shalor ka Maria Teisoti kumno ka Maria Teisoti kala pediang ya kene kabor haba kala dapda kabor jong men siam bakoid minda ko himmen ko para ha kene ka juk ka ba minda ha kene ka por ka ba minda ha kene ka ayom jongi ni don kam ban pinur long kane ka jingwan janga ketino bale ha ka jingim jongi bale bona padeng jongi ngim jus ngautu bad shempang ya ka ketino bale ha ka jingim jongi na marba ngim ya rengkat badu mensiam bakoid umensiam bakoid ubalong unongikai umensiam bakoid ubalong gaboban penseiso ya kaktino balay haka jingim jongi ngide ban ya rengkat bat kaktino balay hallelujah 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 ko himmen ko para nis ngautu habau Jesu laang siapangun nombet haka gospel jongo Matthews kabakatlay ukren siapang kaway kajay ketin usembay ubala hap halor surok kaktin ubala kaang kisim kilawan ban na puno iyaka kisim jong kabeneng kilawan ban puno iyaka kisim jong kabeneng kimkwa bangin penroy ya katino ble katino ble kabamot ujisu katino ble kabamot ujisu sim jang kabaneng kabamot uksoy huaptap banrano yakabor jang katina kajingim sisin la seino yakabor jang katina kajingim jangi ngin kalalong kibat terliha ka jingim jangi sisin ngim don jingya desyo bat kaktino balay ngin kalalong ki beryo bampoy daye ngin kalalong ki kon bam trekam ha ka jingim jangi ngin kalalong ki useless Christian kalam ka katino balay ngi kalalong Kristan bam larkam useless buon ki Kristan Katolik kumjuru baro ki kinhun Kristan kistamban kelalong ki ba bamlarkam nama ki bushiliang ngakaktin ha kasurok ki ailad ya kakatin banrano dakisim jongka swin mindah buon ki Kristan kilong Kristan jongka surak mendah ay lad ya uksoy banpo yaka buon ki Kristan mendah ki ay lad ya ubamen ben pensyoy yaki minus ketino balay minus Jisu kelam kaktino balay ngin kalalong ki beryo batolod bor minda bale karoy ya ki jimbon Kristan kibam Yeshu yaw Jisu ngiyoy bon ki Kristan kim Yeshu ya kabalang ngiyoy bon ki Kristan kim Yeshu ya ki sakrament namar kilom ki Kristan surok kila ailad ya uksoy
ban pu eki. Ularano yakabor jong kaketin naka jingim jongki. Namar ngim junang ban puli, ngim junang ban pusot, ngim junang ban idiaw Jisu. Hallelujah. Hallelujah. Lese don bon na preng jombi basyong hangne, pidon bon ki problem. Pidon bon ki jinge, dariam de. Don bon ki longing longsem, kis no turkong menda. Bon ki hinga sem ki basyong hangne, kimju kulchu yaka jinge, kawe hadin kawe pa. Bale, kajubab kalok, baro shing shisem, kimi ki pa, rengat ba kikon, kikalalong, kikristan jong ka surok. Kila hapa ka surok. Kim shimla sumar ba yakaktin haga jingim jong ki. Minda kiyam, bale kawanjiya kumne. Namar, shisin ba piduno yaka jingya de badu Chris. Shisin bilabu jingay no Jisu na ka jingim jambi. Shisin bi ken kordor yaka jingela kai janga porte ban kam kordor ban yaw Jisu haga jingim jambi. Shisin bila kam yid yaka spa haga jingim jambi. Shisin bi kam yid yaka rompong janga porte haga jingim jambi. Shisin ba pi yid yaka jingsno ba janga porte haga jingim jambi. Pila pintolot no yaka jingya de jambi badu Jisu bat kaktino balay. Hangda kalastang yaka jingjot kawe hadin kawe pat haka jingim jompi. Hallelujah. 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 Dena kata daw ko himmen ko para ngidon kamban pendemay yaka jingim jong. Ngidon kamban pendemay ka jingya de jongi badu Jisu. Habangi puson ya kaktino balay. Ngin sastang banyo biyang ya kane ka juka bor halo jangi. Halor ki ingasem. Namar. Kadjab katkabanga ya kendo kibri ki bawanduwa ya ki bapangi bashitom. Kim juduay ha ingasem. Kis ngutor kong palat. Haba kibri ki wanduay. Tentangis ngaudom ya ki namar omdon ye kabalaban pingemen. Yangi haka jingim jongki tangga jingdum sudah haka jingim jongki tangga jingdum sudah haki inga sem jongki namar kane ka daw ko himmen ko para uksuid ularano yaka boru Jisu na ki inga sem jombi na ka jingim jombi na ki kun ki tigi jombi na upa ki kun jombi na kimi ki kun jombi na ki bayir ba toin jombi minda yaka ba dangsa kalong tangka surok tenaka taka daw pun ki buriu ki yale haki kam surok jinguri kuda sudah jingyaka jia sudah jingyala kai kalamakor sudah tenem de lada donu Jisu haka jingim jambi pimnosyo ban yangop hakipop kawai hadin kawai pak Henry namarba pila pintolod yaka jingya de jambi badu Jisu pila ailad ya uksoid ban tenju yapi pila ailad ya uksoid ban penjod ya kasuk kasain jong kiinga sem namar pila hiarno naka jinga e jongo Chris haka shiti jongo Paulus pakoy charom kaba kadway san bad hinyu ka ongkumne Sau Henry ayu ublay ula jubab yawo ngalap pensa nagabenta yalade hinyu hajar ngot kiramba kibamshim la dem kosiyu hawbal kumju mindaru don gibasa ya kibalajid daka jinga e telada kalong daka jinga e kamshong nongarimsho halor ki jingle
lem komda ka jinga e kamlong jinga e shu hang ne u Paulus bakuit u kren hakinong Rom hapadeng babon ki jinge kabakia kendo kawe kaliang ki don ka jingsha lebe buon ki kristan kila itino ya ka jingim habawan kindit kinsan ya ka jingsha lebe habau Paulus bakudu yo ya ki kristan ha Rom kila shat tinju palat don bon ki kristan ki kalalong ke jimbam jong ki mrat kalau ha ka jing hapadang ki jingyala kai jong ki sim o Paulus bakudu ong tolong ke bayaisha namar ublay ula jid hinyu hajar ngot kumba ublay ula ong u Elijah haba baro ka parte baro ki ri Israel kila mane ya ubal da kabayino ya ublay ba siya ublay ula ong ngala penkerpang hinyu hajar ngon kibambat pendingit da kane ka jimmane blay tao ko himmen ko para wat ladang yo baki don bon ki brio kila penbernya ya lade haka jingyala kai jong kane ka parte klamakor don ru ki brio bala im kerpang nagabinda ka burom jong oble kum kita ki brio kilong ki badap da ka jinga e jong oble jinga e jong oble kum no inroy haka jinga e jong oble habang ipidiang ya ka ketino oble haka jingim ka jongi yaro yaw try yaro yaw try hallelujah pide benong yaro yaw try yaro yaw try yaro yaw try yaro yaw try ko himmen ko para man ka por ngirake iya ka ayom advent kapenkan mau yangi bangide balong kita kikun balajit kerpang daka jinga e kajinga lejongi vei pai vei kade balong ban roy stet haka jinga e ubale ka ayom advent kade ben yarap yapi ban roy stet haka jinga e jongu bale lada pipin berngya yalade haka picnic haka pora advent pinum roy haka jinga e jongu bale lada pipelot ya kapor namar kane kade kayom Christmas malait ki kam auria jonga perte pinam roy lanoro haka jinga e jongo bale pin lekemen kata ka jing lekemen jombi kanom yarap yapi ban roy haka jinga e jongo bale haleluya haleluya ni bakala shirke ni bakala shirke ni bakala shirke kajim bakala kawe hadin kawe pa idang le lanong in yo jimmap halor kane kajim bakala jongi chising nila ong adwen le tamasya beit no pinum yo jingkur kulada pile kumne pinban pidang kangla dia jisu pidang ong kadba pidang ia bernia haka jingyala kai pidang ong jisu memde banwan shu hanga nganom pidiang shu yame nganom pidiang shu yame apshua kambade kapor yanga un ki beriyu kilong ki beriyu ki baong apshua ko try ko himmen ko para kapor kadang lingkot palat panpin kare naga benda ka jingwan baar ngam sim ong jingwan bandingkong kalakut minda kaya ka badang sa jingwan baar kata ka jingwan baar kalajan Penkare hakata kadur om daka jimbernya penbernya janggane kaperte kabaharukom pelod ya kapor jambi naga benta ka kam jongu bele
Pelot ya kapor jambi pan puson ya kaktino try. Tang kikun kibapule ya kaktino try. Kibapelot ya kapor pan puson ya kaktino try. Kin roy haka jingaye kin pediang ya Jisu haka jingim jongki. Jisu bayi karku kardo yangi pensle yangi daka jingaye. Bangin dop laban syembang kajing tumu jong kajing wan jame. Bangin dop laban perlu dia kapor pan puson ya kajing ye jame. Ha ka ba malapenim ya ka pertai. Yarap yangi ban kala ka ba mod. Yarap yangi ban sosi halor ki pop jangi. Kramba mendop syem mendop lap yangi bangilong kikun gibalak kre. En yaro yau try Jesus Christ. Tongin yang tongin playa ke jingait ke jongi. Ngangek Play upa badon bor baro nong tao ke bening bat ke kendo. Padau Jesus Christ kun bamarwe jongu. Utrai jongi yau belapun amen sim bakui. Yau belakana kamaria teisoti. Pada shale bein hapo Pontius Pilatus. Nasanar penayau layap latep yau. Ulak yasha ki bayap. Agasngi kabalay lamipat na ki bayap. Ulakio shabane, ushang shakamono blay upa badon bor baro. Nang daw in one pad ben bishari kibayim bat kibayam. Nang eip how men sim bakoin. Haka balang Catholic pakoin. Haka jing yaslo kirikoin. Haka jing map yakipop. Haka jing mi pat kado. Haka jing im bam jukut. Amen. Sumbashong. Ngin shim ka number lies pa andrew punriu. Lies pa andrew punriu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kallong ka ba priang khun hau blai upa ba don bor ba ro To try priang jingkinia ki jongpi na ka benta ka jingro ko brom ka kreteng jungu ka jiminto ingi beria ka balang ko jungu baro ka we to pace born ko blai ba don bor ba ro ya ki jing tarwa kinia ki bangi wanra ha ka sngi ken mau ya uyanus bakoi pat ai ba mangi ki ba pen menda ya ki jing maya jong ka jing sha shitom jong utrai ngilla ban yasrin ya ka ta ka ba ngile menda da ukris utrai jangim Amen utrai undon rengka bat pim Ringkat bat piru to ken tiu yala ki donor Ni kan tiu ki shau try tong inaing mo ya utrai ublay jangim ka shomok bat kadai dashisha kalong kabasyong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamal la kapor bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakui ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba haka jingwan baning kong jangu ula shim yaka jinglom brio bapo jangi padula pendep yaka saindur kaba melamang nadu menshua but ula play nagabinda jangi yaka lindi shaka jimpenim bam jikut kanamba haka jingwan ba ar jangu haka bor bat kaburam haba kaddo katwai la penpao yaka kam jame ngi kiba minda ngi ap kimelendi yaka takas ngi la ban pidiang yaka takaba ngi not ban karmen ka jingpenim palakular jame padamar kata rengat bat ki angel bat ki arkengel ki kes em bat ki hima pat baru ki pat belen bat ki bor janga bane ngirwai yaka jingrwai ya ro yame bat ngi pen bana kalem sange Bakud utrai Usim don boru play kipai Lenggat beteki arwala Kajing ya Hosana Hosana shachota You play Hosana Kajing ya utagawa Hanam bat hager teng utrai Neng bat berteki arwala Kajing ya Hosana Hosana shachota You may Hosana ko himmen ko para katshaba pe don hangda don jisu don umen siem bakoit don ublay upa piki bayang habar yang haka jingri balay tuwai hawut haka trinity bakoit ba don hapo jampi IT ya ki jingang no jampi ki jimpan jampi ki jimpang jampi ki jingtalot jampi Paduai nagabinda ka kampala hakane ka por uno obriu kano ka briu duai da ka jingate kot karpad ya jisu haka jingate kinyo pidiang ya ka jinglait luit ka jimpenim IT ko himmen ko para ki jingge jampi baro u jisu don ka bor halo jampi u jisu balong do long snam balawan shong sabat ngi udang wan biang hagane ka duwan ka tupat lemba ka jingwan hiar jungamen siem bakoy pat yaw taw ju jisu ngin pediang hagane communion bakoy ka met bat ka snam jungu duwai jisu ngange pamedon hangne hagane ka duwan ka tupat lemba umen siem bakoy nga IT yakiying ka sem junga nga IT ka jing tumo junga nga IT ka jing talot junga ngai tia ke jimpang janga ngai tia ke jing sauzi janga hame
เป็นกลาก็ตรายเป็นเดไม้ก็ตรายเป็นวันดูเรียงงาก็ยิสุกันบากันเอกจิงเป็นกระไรจังงากันลองกับสีโซบางเงินนมยายไลท์นเมก็ยิสุว่าชิคเล็กมาตรูหากจิงยิมจังงาตัวไอก็เมนก็ปารานักเป็นตากจิงวันฮิอาจุงเมนเสียมบักกุยฮาลอร์กันเอกดูวันก็ตุปัดคุมจูรุฮาลอร์จัมปีฮาลอร์กิยิงกาเซมฮาลอร์กิจิงตุมูบารอDashisha melong ubakuit kotrai katemei jong ka jingkuit barom namar kata ngikarpa yame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa changi da ka pa yaw men sim jame kum ka jer halo changki bakin kalalong yangi Kamet bakasnam jongotrai jongi o Jesus Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya opo pada ka ba aingu yame ula kedia yavu badla ai halake senran u ong toshim Pato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jampi mane yaw jisu id yaw jisu karpad yaw jisu Hakaju keru kamendala layabam ula shim yaka kuri pada ka baingo biang yame ula ayaka hala ke senran u ong to shim patodi na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai badbam jikut yaka ba en pen mi naga benda jompi pad naga benda ki babon Naga benda ka jingmap yakipop tole yakane bankan mau yangam kosnam bakardor jangu Kris to pen kuid yangi pen kuid yak men siam hadim pen kuid pen koid pen kia yakibapang gibashitam baro yada yangi nau bamen nakikalam Kajing maya jong kajing eight. Kata sin bangi bam yune Bagi dina kani kamuri Iben kata siyak chong me kotra Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai ya uppu jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jimpenim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit baniang hakama jamme parban shakri yame da ka bas ngeveret ngi karpad yame bangi ke bayo binda hakamet bakas nam ukaris nginlong ke bala pinyat lekawai da omen siem bakuin token mau ko try ya kabalang jame kabala priang hasotala kaperte bato penjana ya ka hakajingit rengkat bado Francis upabakui jangi wilbet marwen ubishab jangi but baro kiling do but kiriniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde kibala yotia da ka bakermen ya ka jimmi pa kam kerpang ya ki to baro ngiken mau hakane ka yukerish bakoy
Badia baro ke bala kalatno haka jingis ne jamme. To pediang yaki shaka jing shai kakama jamme. To isne yang i baro ngi karpadia me. Barengkat bat kamaria te sati bakuin kakami jango balai. Ujasa bakuin ukurim janga. Ki apostol bakuin. U ya anis bakuin. Padu Francis disease bakuin. But baro ki rikoin. Ki bala pens nga bhaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit. Banyo ben dalem haka jingim bam jikut. Pat bangin yaro. Pat pindon boram ya me. Da ukun jam me. O Jesus Christ. Dau lembado bat havu. Kalong hame ublay upa badon bor. Haka jingelong kaway jungumen sim bakoy. Baro kaburom bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himmen ko para. Ginang IT sa shazin na ka jingate. Yaki jing dumo jungi baro. U Jesu kintay, unom kintay. Yano, pakot karpadia u. Lada pidon ka jingate. Haba piduay hakaktin kaba ulahikay. Karko yapi. Karpadia upabaning. Man penyo hangi. Yaki jingkoy jingkia met padmen siyam. Karpad na upabaning. Nagabenta ka jinga halor kinga sem jungi. Baki nong pop kin kala kabamot. Baki batalot bor kin yob ke bor tamay halar ki dakkot batalot jangki. Baki long ki kristan ki bajanay ki bakuin induway. Kopa jangim bahabanin kalong ka bakuy ka kerteng jame. Kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin daw kung bahabanin. To ay yang iminda ka jimbam jangi kabahalakas. Patamap yang i kerengkang jangi. Kumbangiro ni map yang kabeles niyo yang i. Paduat elam yang i siya ka jimpan syoy. Henry tapalait yang i nakabasiniyo. Tapalait yang i ngi karpad kotray na ki jingsiniyo baro. Ha ka jings buon jamme. To ay jingsuk jingsain ha ki sngi jangi. Krambada ka jingarap ka jingis ne jamme. Ngilait barabo na kapop. Panginyo jingada na ki jing jinjar baro. Kadbang idang ap kemelendi, ya ka jing karmen bakoy, pat ka jing wan pa jung nong penim jangi, o Jesus Christ. Namar ka chongli kalong hima, ka chongli kabor kaburam, junam na junam. Kotray Jesus Christ, may ubala ong haki apostol jame, ka jing suk ngay happy, ka jing suk janga nga ay happy. Wat peit iki pop jangi, Henry ya ka jingay jang kabalang jame. Bad haka jing spoon jamme, to ay haka yaka jing suk, bad ka jing yatali kaway katkum gamon jamme. Mame uba bado basensya, junom la junom. Amen. Ka jing suk utray, kandon, barabo rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Dap da ka jing yedo Chris, tongin paish ki himen ki para, panyay ngu parkaliam. Long
Hakami ukol lambro jong oblay. Hakami ubakit no kapop jong kaparte. Sukito ke balakot shaka jing kawai jong ukol lambrot. Shim ka number Shispa Kandai Pusau. Shispa Kandai Pusau.
mê đoan hàng ni Halo Tuhan mê sa ban ap yang ban ban badi kami bas nam jong me simbatkan bas yang bame dupsa simbatkan bas yang bame dupsa ngam long babi syami kutrai manwa mesim junga kadam dapur dasar jing ngabianga nami kutrai ngapan daun poliu basyam jombe watkan daun poliu basyam jombe watkan umlay masbun madap cingin yangi Indrem kadin apodon utpapja Lada kakrian ben saja kabapli Nadim kotrai lada baga misa Nadim kotrai lada baga misa Jisum batiang tushim danu chongna Elon yaka kakeshong ne jongme Tu ai kanong jongme marosheta Ya me bandu bandam bantan mani Ya me bandu bandam bantan mani Kutrai junga kerkui meipa Namar maki yaga syame gila Jesu baik yaki kori toda Syaparadai sikhan yaki yala Syaparadai sikhan yaki yala Jesu baik kulung jongki bari Masya bagin mentir yala mensir Kajing lului jongi wacha gantin Halo jongi junang tolong pusing Halo jongi junang tolong pusing Nshim ganamba shispa prapopra Shispa prapopra Ngatra yang
Kabanya daban pedangnya kemet bekesnam jong Jisu. Tungin ang songo yo Jisu hakani klepmat. Nakabenta kemet kebawala ay hangi. Hakani kesngi ngelayo sungai ke kubor. Bangim day ban syapting. Bakat ba ngilang dan hakani ka ayam ru. Kan ka kubor jong kani ka ayam. Baka kubor jong Christmas kalong bangim day ban syapting. But man la ka Eucharist bakot. Man ka klepmat, man ka po bangi pediang yo Jisu. U Jisu unang penken mau ri angi bangim de ban long ki brio ki ba syapting. Henry bangi de ban ngets kam ho, de ban ang kermen ho. Ko hemen ko para tungin ang songo yo Jisu nakabenta baro ki jingai ai. Ba ki jingker ku ba ula ta sei ha ka jing em ka jangi. Kamtam nakabenta kani kasngi sa sisien niyo kalat ban lumlang hakani kajaka ban mani ban yoro ban pendan buram ya utrai Jisu kumjuru ban shimbenta hakani kamas bakot ya ka Eucharist bakot ngila yo priang yo Jisu tunginang trang shusho yu banginang penroy bangin kerpar yo Jisu banang penroy ke jinget hangi iway pe iway tong inang kerpat ruyu ba unang penkot yangi pura ikamet kemen siem kejangi banginang yo amat ikajing baha kejong trai ikajing baha kejing tiang kejong u tong inang kerpat utrai Jisu ba unang penkot yangi da kabangya duai lang ba da kapusan nakaslashis pa andre pusan song bahadam ko siyo Kumensiam ukres tu pen khot yanga, komet ukres tu pen yanga, ko snam ukres tu tendep yanga, ko na krong ukres tu sat yanga, ko jingsha leben ukres tu pen klan yanga, ko Jisu babha tu shashkor yanga, hapo ki jingmong jong me tu ai nganri, wat sha yanga bangan klat no nami, na unong shum baman tu da yanga, hatmir ke jingyap tu khot yanga, batu ong bangan wan shami, Barangka berkiri khot jongmi ngandup yero yami junom la junom amen hakmi ko Jisu babha bathyang tam ngadam krup bakmat jongmi badak jing trang beshirhem jong kamen siem jonga ngadwai bakrpat yami ba mention hakadunot jonga ya ki jing sngau ba im jong ka jinget ka jing kermen bat ka jing it ringkat bat ka jing kuslai beshisha na ka benta laki pop bat ka mon bas kem ban le phano kat baha po ladehi da ka jingit bajliu bada ka jing kuslai mensim he pusan kita kisantali ki jingmong bokodor tam da ka bakin mawi kito kiktien ki bau da bit na yatho lupa las lamba ulakren shapang jongmi ko Jisu baha kila sami kti bit kijat jonga kila nyewi ki shing jonga baro sa sisien ngin pai byang shaka slashis pa iwe begin dwai na kabenta ki lingdo jongi ko Jisu to pet da ka jing sngau it yala ki jong ki lingdo to pendap yaki da ka jing shirham ka bakhon na ka benta ka jing kalabamut jong ki nong pop wat shabik ti balapin sle jong ki kin bit tingit bagi kita man ka sngi ka met baklem tho bria jong mi wat ai bekir myang shintur jong ki kin bit jaklia bagi saw kar ang da ka snam bakodol tam jong mi tori khoi ki dono jong ki banam bit per thai namar ki don ki dak bakin jabneng jong ka jing long ling do ba pranai jong mi tukur khui ki jing trei jong ki bakin se so kar hai
But I bagi tu ya ki bagi syakri ha kan ye ka perthai. Kin long ya ki ka jing kemen bat ka jing tingan habeneng. Amen. Tong in nia duwai. Ni duwai baga jingkar ko jong Jesu kan man hiar halor barro mangi. Kam dame baru kita ki himmen ki para ke bela yarap. Kanega sender para shisnem lembaga jing spoon ir jongki. Makin kemen. Nada don mano na pedeng jongki apedeng kino ke jinge. Ujisu un pen kui dia ki un pelai lu dia ki kunjuru mangi vai pai vai bawan manus nem manu banai naga benda ka Bible convention bat ki jing duai ba per inang yai ne ha ka jinga e jongu Chris inang roy ha ka jing kui jongu kam dame ha kani ka ayam ha ka bangi pen kre bat kin mau ya ka sngi ka jongu Chris Koblay may oba how uyanis bakoin melapen pau shai haka rukam kabapela yaga jima a jonga dimpana haka jingis ne jame to ai ba endala ai bor yangi dakane ka jingkinia ngin la ban snos kem how ukris ban ngin tre haka balang nagabenta ka jimpenim jang barok ibrio da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat biru. ublay badon bor baron karkuyapi uppa badukon badumen sim bakoit yalay suk ban penbana kakubar babajong utrai da ka jingim ka jombing Ngiswawu yaublay. ohimen ko para no pais ngi don arngut ban yang saki ban keren kumno jisulak tayaki padas ngabawan pai kloy ha kabapilate ya ka jing disha ngistang hapo arpo minute kene ka program to ngabapin kerki wanum le jingai namara kanang kriatru tengi kwa ban pinkut kam kloy ro badu jisun kerko minta kas ngi kerpang yapi Inshim ka number baningkong. Kaburam hau pabro kumar hau mensiam bakhoi. Kumbaga na lang kababanikong chuman dapat barabor. Chinam la chinam. Amen. Any roy utrai Jesus Christ. Chinam la chinam. Amen.